با مناسبت روز جوانان در قرائت همکاران ما. تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مناسبت روز جوانان. جوانان عزیز، همه شما نیروی آبادگر امروز کشور صاحب استقلالمان و سازندگان آینده آباد و آسوده تاجیکستان را با افتخار روز جوانان مملکت صمیمانه تبریک میگویم. با در نظر داشت آنکه جوانان نیروی بزرگ جامعه میباشند، ما علاوه به مقام وکالتدار دایر به پیشبرد سیاست دولت آید به جوانان، باز شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم. یعنی ما به حل و فصل مسائل مربوط به حیات و فعالیت جوانان، تکمیل باز هم بیشتری زمینه حقوقی ساحه و مهیا کردن شرایط مساعد برای آنها در همه عرصه ها اعتبار اولین درجه می دهیم. قابل ذکر است که سیاست دولتی جوانان هنوز از آغاز صاحب استقلالی در مرکز توجه دولت تاجیکستان قرار داشته. ما تا امروز هر یک ابتکار سازنده جوانان را دستگیری می نماییم و فعالیت و تندوستانه و با ثمر آنها را همیشه قدر می کنیم. حالا ما می توانیم دلپرانه اظهار داریم که جوانان کشور نیز با استفاده از شرایطی برای آنها فراهم آورده دولت و حکومت مملکت وظیفه های خود را با مسئولیت بلند در نزد جامعه اجرا می نمایند و همچون نسل تشبسکار و آینده ساز در سراسر مملکت به کارهای بنیادگرانه و سازنده مشغول می باشند. امروز فعالیت آنها میان اهل جامعه تا رفت تقویت یافته. جوانان ما در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکت اشتراک فعالانه دارند. جوانان ما طرفداری صمیمانه خود را از سیاست پیشگرفته دولت تاجیکستان با کار و رفتار خود ثابت می سازند. ما افتخار داریم که جوانان کشور با عصر نو هم قدم بوده، طلبات زمانه پیشرفت را خوب درک می کنند، در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی داخل کشور و خارج از آن علم و دانش می آموزند، به کارهای علمی و تحقیقاتی مشغولند، در روند آبادانی وطن و در بنیاد انشاءات بزرگ از جمله نیروگاه برق آبی راغون سهم نظررس می‌گذارند. جوانان دلیر و غیور ما در صف‌های قواهای مسلح سربلندانه و صادقانه خدمت کرده در تامین امنیت دولت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی نقش بزرگ دارند. جوانان اینچنین در ترغیب طرز حیات سالم و عمومی گردانی ورزش که یکی از هدفهای مهم حکومت مملکت می باشد سهم بسا نظررس دارند. با بنیاد و با استفاده سپاریدن انشاءات زمانوی ورزش که با شرافت آنها امکان جلب بیشتری نورسان و جوانان به مشق و تمرین به مراتب بهتر گردیده است، سالهای اخیر صف ورزشگرانی که در مسابقه‌های منطقه‌ای و جهانی سزاوار جایهای نمایان شدند 2 برابر افزایش یافته است. اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی اقدام نوبتی ما برای دستگیری نورسان و جوانان است، زیرا در دایره آن هر یک جوان علمدوست میتواند رو به آموزش جدی این علم‌های حیاتاً مهم آورد و در رشد منبعه کشور حصه باسزای خود را گذارد، زیرا آینده تاجیکستان به عمیق از خود کردن این علم‌ها سخت علاقمند می باشد. امروزها لایحه قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، درباره تربیت جسمانی و ورزش، استراتژی سیاست دولتی جوانان تا سال 2030 و کنسپسیای ملی سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان در تحریر نو تهیه کرده ایستادند که با قبول سندهای مذکور فعالیت جوانان در جامعه باز هم بهتر به تنظیم درآورده می شود. با شغل دائمی تامین کردن جوانان یکی از مسئله‌های مهم سیاست اجتماعی حکومت کشور می باشد. در این سمت ما باید تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده فایز قوه کاری را از حساب جوانان باز هم بلند برداریم. دایر به این مسئله من در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حکومت مملکت، وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دیگر وزارت و اداره‌هایی را که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند
инчунин раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор кардам ки дар муддати 5 соли оянда шаҳрвандони аз 18 сола болоро ки касбу ҳунар надоранд ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб намуда ҷиҳати саросар соҳибкасб кардани аҳолӣ тадбирҳои ҷиддиро роҳандозӣ намоянд. вобаста ба ин таъкид месозам ки дар ин самт бояд пеш аз ҳама худи ҷавонон бо истифода аз қобилият ва донишу малакаи хеш ташаббускору фаъол бошанд. бо мақсади рушди деҳот ва дастгирии аҳолии он ки аксарияти сокинони кишвар аз ҷумла ҷавононро ташкил менамоянд, мо солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардем. дар татбиқи ин ҳадафи ҳукумат бояд аъзои шӯрои миллии кор бо ҷавонон ва варзиш, рушди сайёҳӣ, занон ва оила, сохтору мақомоти марказиву маҳаллии давлатӣ, ташкилоту созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд ҳарчи бештар фаъол бошанд. бахусус раисони шӯроҳои маҳаллии кор бо ҷавононро зарур аст ки фаъолияташонро дар самти бунёди корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, таъсиси марказҳои соҳибкорӣ, марказҳои нави касбомӯзӣ ва ҳунармандӣ ба таври ҷиддӣ ҷонок намоянд. бовар дорам ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷавонони ватандӯсти мо дар бунёди ҳазорҳо иншооти истеҳсолӣ ва иҷтимоиву хизматрасонӣ ба нақша гирифташуда фаъолона ширкат карда дар ободу зебогардонидани Тоҷикистони азизамон ва тақвияти иқтидори иқтисодии он саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. дар баробари иштироки фаъолона дар корҳои созанда ва бунёдкорона ҷавонони моро зарур аст ки ба таърих, забон ва фарҳанги миллӣ, рамзҳои давлатӣ, анъанаҳои неки халқи кӯҳанбунёди тоҷик эҳтироми хос зоҳир намоянд ва таърихи гузаштаи худро амиқ омӯхта ба арзишҳои неку писандидаи ниёгони хеш арҷ гузоранд. онҳо ҳамчун ворисони аҷдоди некноми мо бояд мероси моддиву маънавии халқамонро бо ҳисси баланди миллӣ омӯзанд, ҳифз кунанд ва онро ба оламиён ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. дар шароити тораф мураккаб гардидани авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва вусъатёбии таҳдиду хатарҳои нав ба амнияти давлатҳо ва сокинони сайёра, аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ, инчунин паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, ҷавонон бояд ҳушёру фаъол ва барои ҳимояи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои давлату халқи худ ҳамеша омода бошанд. бо эътимоди комил метавон гуфт ки ҷавонони тоҷик аз уҳдаи иҷрои қарзи ватандорӣ ва фарзандии худ сарбаландона мебароянд, арзишҳои миллиро ҳифз мекунанд, амнияту оромии ватани азизамонро шабу рӯз ҳимоя менамоянд ва бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба хотири рушди Тоҷикистони биҳиштосоямон минбаъд низ саъю талош мекунанд. бори дигар тамоми ҷавонони кишварро ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон шодбош гуфта, ба ҳар яки онҳо тандурустӣ ва дар кору фаъолияти созандаашон иродаи қавӣ ва барору комёбӣ орзу менамоям. ҷашн муборак ҷавонони ояндасози Тоҷикистон. طبق اطلاع ستاد جمهوریوی آید به پیشگیری پنجشنبه سرایت نوی کرونا کووید-19 در جمهوری تاجیکستان به حالت 22 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبابتی مملکت 3151 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته، 2551 نفر با تشخیص سرایت کرونا ویروس آشکار گردیدند. تا امروز 1089 نفر از این بیماری شفا یافته، 44 حالت فوت شهروندان به قید گرفته شده است. در یک شبانه روز آخر 455 نفر پس از گذراندن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده شدند. از ساکنان مملکت احترامانه خواهش کرده می شود که با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نوی کووید-19 قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند.
ادامه اخبار. تامین حفظ سالمی اهالی در زمینه بنیاد انشاءات ضروری ساحه تندرستی در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشت و امروز این روند همانا استوار ادامه داده می شود. رساندن مواد داروباری و دیگر لوازمات طبی از روزهای اولی به قدگیری کرونا ویروس نو کووید 19 در مملکت تقویت داده شده. در یک دوره کوتاه مؤسسه های تندرستی با تجهیزات ضروری تشخیصی و طبابتی تامین کرده شدند. با تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به مقدار زیاد مواد داروباری و دیگر لوازمات ضروری طبی از جمهوری هندوستان به تاجیکستان آورده شد. گزارش صدرالدین سراج‌الدین. با مقصد پیشگیری از پهنشوی بیماری‌های سیرایتی و معالجه گرفتاران آن از جانب راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری و فوری عملی شده شرایط خدمترسانی بهتر و تمام مؤسسه‌های تندرستی مملکت با داروباری و لوازمات دیگر طبی سری وقت تامین می‌گردند. در پرتو اجرای دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با سپارش رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت تأسیس بیمارخانه‌های نو برای قبول بیماران فعالیت شبانه روزی همه ساختارهای صحوی دولتی بهر حفظ سلامتی اهالی بخصوص ساکنان پایتخت مملکت اینچنین به طور دائمی گذراندن بی‌ضررگردانی انشاءات جایهای جمعیتی و محل‌های استقامتی اهالی تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. در این رابطه با مقصد دسترس نمودن مواد داروباری و لوازمات ضروری طبی با تشبث به واسطه رئیس شهر مراتبه دوم است که خطسیر مخصوصی چارتری از جمهوری هندوستان به جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده می شود. این نوبت نیز به شهر دوشنبه با تشبث و دستگیری های به واسطه رئیس شهر از جمهوری هندوستان به جمهوری تاجیکستان به مقدار زیاد مواد داروباری و لوازمات طبی وارد کرده شد. تاکید کردند به مورد است که این نوبت با دستگیری و تشبث به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنابر احتیاجات در دوره خروج بیماری سیرایتی کرونا ویروس داروباری زیاد ضد ویروسی آنتیبیوتیکا و داروهای پیشگیری کننده دیگر بیماری‌های وزنین از جمله گیدروکسیکلوروخین و ارگل که نهایت داروهای کمیافت و ضروری به حساب می‌روند همچنین نمودهای گوناگون داروباری از قبیل گپارین، ازیترومیسین، وانکامیسین، میراپنم، لیندوتسینگ و غیره وارد کرده شد که در شرایط امروزه طلبات با آنها نهایت زیاد می باشد. از مقدار عمومی داروباری که این نوبت به دوشنبه آورده شد داروهای ضد ویروسی گیدروکسیکلوروخین و ارگل با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و ساختارهای آن جهت استفاده در مؤسسه‌های طبی پایتخت و دیگر منطقه‌های مملکت برای تبابت بیماری‌های سیرایتی علل خصوص پیشگیری از پهنشوی بیماری سیرایتی کرونا ویروس کووید 19 به طور رایگان سپاریده شد. با مقصد تقویت بخشیدن مبارزه بر ضد پهنشوی سیرایت بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 و طبابت سریع‌وقتی بیماران با اقدام بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای خریداری تجهیزات طبی و مواد داروباری از حساب بودجه دولتی 11,235,000 سوم جدا گردیده است. در برابر این از جانب شرکت‌های داروباری کننده در مجموع سال روان به مبلغ 174 میلیون سومانی مواد داروباری و مال‌های طبی به جمهوری وارد گردیده است. همکاران موضوع را ادامه می‌دهند.
ҷиҳати пешгирии паҳншавии сироати коронавирус дар байни аҳолӣ, табобати саривақтии беморон, таъмини беморхона ва муассисаҳои тиббию профилактикӣ бо таҷҳизоти тиббӣ, маводи доруворӣ ва модҳои тиббию маводҳои безараргардонӣ бо ташаббуси роҳбарияти олии мамлакат аз буҷети давлатӣ 11 миллион 235 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида буд. Маблағҳои мақсадноки сӯрох дошта, қисми ҷоди доруворӣ, маводи муҳофизатӣ, маводи безараргардонӣ ва модҳои тиббӣ маводҳои ордида тибқи эҳтиёҷот ба масъалаи тандурустӣ, тандурустӣ, вилояти мухтарини Кӯҳистон, Бадахшон, вилоятҳои суд, минтақаҳои Кӯлоҳ ва мухтари вилояти Хатлон ва шаҳри ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ пурра дастрас карданд. ғайр аз ин аксарияти ин маводҳо вобаста ба талабот ба масъалаҳои даромади муҷдӣ восита беморони эҳтиёҷи коронавирус тавбар меёбанд, аз ҷумла маркази миллии шӯъбааш, пажӯҳшӯи гастроэнтерология, маркази ҷумҳурии таълимии клиникии урология, маркази ҷумҳурии клиникии бемории дил ва маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳри бемории сироятӣ ва беморхонаи клиникии сироятии кӯдакона пурра мегарданд. ҳамчунин ҷиҳати ҷонб намудани мубориза бо сирояти COVID-19 аз ҷониби чор давлат Федератсияи Россия, ҷумҳурии Мардуми Чин, ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Озарбойҷон ва 20 ташкилоти хориҷӣ 247 номагӯ маводҳои муҳофизатӣ, безараркунанда ва лабораторӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки башардӯстона расонида шудааст. Аз вазорати тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолӣ иттилоъ доданд, ки тақсимоти доруворӣ ва модҳои тиббӣ ҳам аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ гардида ва ҳам аз ҷониби давлатҳои шарик ва созмонҳои хориҷӣ ба мамлакат ҷорӣ шуда, вобаста ба талабот бо дархости муассисаҳои тиббию профилактикӣ ва беморхонаҳо дар асоси ҳуҷҷат ва зери назорати қатъӣ ба ин муассисаҳо сурат мегирад. тақсимоти маводҳои доруворӣ дода тибқи эҳтиёҷот ба масъалаи тандурустӣ тақсим мегардад дар асоси фармоиши вазири тандурустӣ ва ҳизби ҷумҳурии Оҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тақсимот вобаста ба миқдори беморон ва дар ноҳияҳои беморон ба қайд шуданд, вобаста ба миқдори маводҳои муҳофизатӣ, қониқҳои тиббӣ, дастпӯшакҳо ва айнакҳои муҳофизатӣ вобаста ба миқдори аҳолӣ тақсим карда мешавад. Миқдори зарури дар фармоиш нишон дода шуда дона дона ҳисоб мегиранд ва бо имрои худ қайд мекунанд, ки дар вақти қабул кардан ҳамон камбинанд. дар борхате ки муассисаҳо мегиранд, имзои сармуҳосиби вазорати тандурустӣ, имзои яке аз муовинон вазири тандурустӣ гузошта мешавад. ғайр аз ин имзои қабулкунандаи маводҳо ва имзои шахсе ки боро аз анбор ҷавоб мегирад. дар ин баробар аз хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ иттилоъ доданд, ки барои таъмини дорухонаҳо бо доруворӣ ва модҳои тиббӣ айни замон 105 ширкат ба воридоти доруворӣ ба мамлакат машғул мебошад ва воридоти дорувории 5 моҳаи соли 2020 аз воридоти дорувории 6 моҳаи соли 2019 зиёдтар аст. ҳамаки ба ҷумҳурӣ зиёда аз 171 миллион сомонӣ маводи доруворӣ ва модҳои тиббӣ ворид шуда бошад. дар 5 моҳи соли 2020 ин рақам ба 174 миллион сомонӣ баробар мебошад. воридоти маводи доруворӣ 5 моҳаи соли 2020 нисбат ба 5 моҳи соли 2019 зиёдтар мебошад. аз сабабе ки воридоти асосии доруворӣ дар мамлакат фоизи баландро нишон медиҳад, таваҷҷӯҳи асосӣ ба истеҳсоли маводи дорувории ватанӣ равона карда шудааст. дар ин раванд метавон гуфт, ки саноати дорусозӣ дар мамлакат то андозае рушд намудааст. дар 5 моҳи соли ҷорӣ боз се корхонаи истеҳсоли ниқобҳои якбормасрафшаванда, дастпӯшакҳои таъмиршуда ва таъмирнашуда, инчунин маводҳои антисептикӣ ба рӯ монда шуд ва зиёдаш 20 номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ ба нисбати соли гузашта имсол зиёдтар меёбад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 37 корхонаҳо ба истеҳсоли зиёда аз 65 номгӯи маводҳои доруворӣ, модҳои тиббӣ, инчунин коркар ва вазифаи ҷоии шуъбааш машғул мебошанд. мушоҳидаҳои чанд рӯзи охир нишон медиҳанд, ки камчинии дорувории зидди вирусӣ, либосҳои махсуси муҳофизатӣ, дастпӯшакҳо, ниқоб ва маҳлулҳои антисептикию безараргардонӣ, кимшаву
шабҳо ниёз ба онҳо бештар гардидааст, ба чашм намерасад. рӯзҳои охири садоҳо дар мавриди фурӯши доруҳои ҳам аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ гардида ва ҳам доруҳои кӯмаки башардост шуда зиёд гардиданд. мутаассифона ин ҳолат ҳақиқатан дар баъзе беморҳои шаҳри новияҳои мамлакат мушоҳида шуданд ва аз ин пас дар асоси дастури қатъии оперативии олии мамлакат фаъолият дар дохили беморхонаҳо зери назорати хадамоти давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гирифта шуд. дар ин давраи ҳассос ки тамоми кишварҳои ҷаҳон барои ҳифзи солимии аҳли башар бо сирояти COVID-19 мубориза мебаранд, масъулони беморхонаҳоро зарур аст ки аз рӯи инсоф фаъолият карда доруҳои ба беморхона ворид гардидаро ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон тақсим карда шудааст, саривақт барои муолиҷаи беморон истифода кунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳоро истифода намуда ҷиҳати таъмин намудани беморхона ва муассисаҳои тиббию профилактикии шаҳри новияҳо табобати саривақтии беморон, пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус дар ҳудуди мамлакат чораҳои қатъӣ ва мушаххасро шабонарӯзӣ амалӣ намуда истодааст. набояд заҳматҳои шабонарӯзии давлату ҳукумат зери суол шавад. аз аҳолии мамлакат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки худро ба буҳрони равонӣ дучор накарда ба хотири ҳифзи солимии худ ва наздикон қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва талаботи санитариро риоя намоянд. зульфия ҳамзода, ҳафизуллоҳи саъдуллоҳ, ахбор. дар баҳори имсола нисбат ба солҳои гузашта боришот зиёд гардид ва дар оромгоҳҳо ба хотири шуста нашудани хоку фурӯнарафтан болои аксар қабрҳо бо плёнкаҳои полиэтилени пӯшонида шуд. ин ҳолат боша дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои зиёдро ба бор овард ва баъзе нафарони манфиатхо ин ҳолатро ба он рабт доданд ки гӯё болои манзили нафароне ки бо плёнкаҳои полиэтилени пӯшонида шудааст аз бемории коронавирус тафтиданд. мушоҳидаи хабарнигоримон нишон дод ки дар солҳои гузашта низ бо плёнкаҳои полиэтилени пӯшонидани болои қабрҳо ҷой доштанд. натиҷагирии мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат нишон дод ки баҳори имсол нисбат ба солҳои қаблӣ сербориш омад ба хотири аз борон эмин нигоҳ доштану шуста нашудани хоб ва фурӯ нарафтани қабрҳо болои онҳо бо плёнкаҳои полиэтилени пӯшонида шуданд. баъди маълумоти мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат кормандони оромгоҳҳо ва наздикони пайвандони нафарони фавқида аз болои қабрҳо плёнкаҳои полиэтилени мегиранд. муддати 15-20 солаша ки дар мавзӯи кор мекунем, мисол ҳамин салафан аз пӯшида мешуда. салафан пеш 10-15 чанд пеш мекарда мешуда. ба хотири чӣ? Ба хотири манзил қабр мисол нашудан аштам. ин ҳамин сабаби салафан ҳамин чиз дигар чиз нест. ҳамин ҳолат яъне шунидани болои қабрҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои зиёдеро ба бор овард ки гӯё нафароне ки болои қабрашон бо плёнкаҳои полиэтилени пӯшонида шудааст аз бемории коронавирус вафот карданд. аз ин ҳолат баъзе нафарони манфиатҳо истифода карда мардумро ба таҳлуқа меоранд. ҳолати воқеӣ бошад дигар аст. аз сабаби оне ки бархӯрд хеле серборон омад ва мардум манзилҳои хешовандони худро бо салафан маҳкам карданд. ин танҳо ба хотири эмин ниҷот доштан аз боду борон аст. тамошобинони азиз худ اهمیت دهید. این نفر سنه 12 ماهی سال 2015 در نظر گذاشته و تنها با خاطر امین نگاه داشتن از بارون و بالای آن سلفان نوشته شده است. در سال 2015 شنیده شدن بالای قبرها با پلانک‌های پلی‌تلفنی سابقه آن است که بعضی نفران در سامانه‌های اجتماعی به خاطر منفعت معلوماتی بردارم کرده مردم را به تهلکه می‌اندازند. گرمی درآمد مثلا سازمان یک طرف از یک سایه شما گرفتید اینم برگاری کامیسیون میشه گرفتید تمام برگاری تمام شد گرمی درآمد ما سازمان یک طرف از سری گرفته مثلا یک جور مردم مثلا برای این شده خبرها باید باور دیرشون مثلا دو نرفت سریعتی از کلانترین آرامگاه‌ها در مملکت محسوب یابد و قریب همه در اینجا مراسم دفن نفرانی گذرانده می‌شود که با سبب‌های گوناگون وفات می‌کنند. سر و صداهایی که در سامانه‌های اجتماعی پیدا شدند و قبرهای با پلانک‌های پلی‌تلفنی پوشانده شده را نفرانی از بیماری کرونا وفات کرده می‌دانند اساسی واقعی ندارد. شاید این را نفرانی تبلیغ می‌کنند که منفعت‌دار هستند و بخواهند مردم را به تهلکه اندازند. نورعلی صفوندین، عبدالرزاق صابر، مقصد اخبار. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بهسازی وضعیت خدمت‌رسانی طبی در همه مؤسسه‌های تندرستی شهرها و یاهای مملکت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. نتیجه همین بود که امروزها از بیمارخانه‌های شهر و یاهای مملکت ده‌ها نفر پس از گذراندن تشخیص معاینه در حالت قناعت‌بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده می‌شوند.
гузориши ҳамкорони мо аз омияи Данғара. дар ҷумҳурии тоҷикистон мубориза бар бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 рӯз то рӯз пурзур карда шуда, дар ҳама шаҳру ҳуяҳои ҷумҳурӣ корҳои дезинфексионӣ анҷом дода мешаванд. Дар ноҳияи Данғара тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, муассисаи давлатии назорати санитарию эпидемиологӣ, хоҷагии манзили комбалӣ ва дигар ниҳодҳои марбута бо гузарондани чорабиниҳои профилактикӣ дар тамоми кӯчаву хиёбонҳо, манзилҳои истиқоматӣ, бозору дӯконҳои хизмати маишӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва дигар ташкилоту корхонаҳо ба воситаи маҳлулҳои махсуси дезинфексионӣ корҳои безараргардонӣ ба таври шабонарӯзӣ барошонда шудааст. Дар ин тадбир техникаҳои хадамоти давлатӣ оташнишонӣ, корхонаҳои коммуналӣ ва муассисаи давлатии дезинфексияи профилактикӣ ҷалб гардиданд. Ин навбат низ бо дастрас намудани маҳлулҳои безараргардонӣ тамоми техника ва таҷҳизоти соҳавӣ сафарбар карда шуда, шабона тамоми кӯчаву маҳаллаҳои марказии ноҳия бо маҳлули гипохлориди натрий безарар гардонида шуданд. قسم ساخته سیاحتان خرام دارچه تشون در روحه دعوره جهت اجراش قرار رئیس نهیه باید با حضور ماندن چراغ‌های ضد اپیدمیکی برای انتقال و پیدایش سیرویت نو کرونا کووید-19 و نقشه چارزمین سراسر خرام دارچه تشون بالای کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در روحه دعوره با نقلاتش و تشون کارهای پرافیلاکتیکی ابزارگردانی را در حدود نهیه و چراغ‌های جماعت شهرک برای مانده شده است. ما کوشش می‌کنیم که همین کارها дар баробари гузарондани тадбирҳои тамизкунӣ дар ҳам кӯчаву маҳаллаҳои марказии ноҳияи Данғара, ҳамчунин дар 18-80 деҳаҳои 8 ҷамоати деҳоти ноҳия корҳои безараргардониву фаҳмондадиҳӣ пайваста идома дорад. Деҳаи рашнозамии ҷамоати деҳоти Корес яке аз деҳаҳои сераҳволӣ маҳсуб меёбад. Сокинони ин деҳа низ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия бо ҷалби техникаи хоҷагии манзилии коммуналӣ кӯчаву манзилҳои истиқоматии хешро тамизкунӣ намуданд. دهه راشنازمین دارای 375 اهالی میباشد. سویکاران و شخصان سخاوت پیشه تصمیم گرفتند که برای راهها و کوچه‌ها را برای بی‌دعوا گردانیدن برای پیشگیری بیماری سیاتی کرونا کووید-19 چراغ‌های ضروری را اندیشیده ایستادند. дар дораи корҳои фаҳмондадиҳу профилактикӣ аз ҷониби гурӯҳи ҷавонони авангард дар кӯчаву маҳаллаҳо, бозору марказҳои савдо ва дигар минтақаҳои ҷамъиятӣ варақаҳои иттилоотӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ ва маводҳои антисептикӣ тақсим карда шуд. мувофиқи иттилои масъулин дар ҳама ниҳоду сохторҳои ноҳия тамизкунӣ безараргардонӣ кори аввалин дараҷа маҳсуб ёфта, баъдан риояи ҳигиенаи шахсӣ ва як муддат дар хонаҳо монданро мутахассисон асоси пешгирӣ медонанд. Безараргардонии кӯчаву маҳаллаҳо сари вақт беҳтар сохтани шароити хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, таъмини тамоми муассисаҳои тандурустӣ бо маводи доруворӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосир, дар маҷмӯъ анҷоми ҳама тадбирҳои саривақтӣ танҳо ба хотири ҳифзи солимии ҷомеа ва пешгирӣ аз хатарҳои бемориҳои сироятӣ аст. аз рӯзҳои аввали пайдоиши бемории нави COVID-19 дар беморхонаи марказии ноҳияи Данғара 188 нафар бо нишонаҳои ин беморӣ ва илтиҳоби шуш бистарӣ гардида буданд. туфайли ҷаҳду талошҳои пизишкону кормандони миёнаи тиббӣ аллакай 157 нафарашон баъди гирифтани табобат ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонида шуданд. Салоиддин Ниматов, Зафари Файзуллоев барои барномаи иттилоотӣ ахбор аз ноҳияи Данғара. پرخوبت نمودن پایگاه مالی و تکنیکی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت فراهم می‌آورد که نجات دهندگان سریع‌باز به آسیب‌دیدگان و شهروندان از آفت‌های طبیعی ضرردیده کمک رسانند. منظمش این بودجه حکومت مملکت و شریکان روش به کمیته 10 نمود واسطه تکنیکی و تکنیکی مهندسی سپرده شد. این مناقشه‌های ششم است که در دایره برنامه رشد سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان با کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تکنیک و واسطه‌های موثر نجات‌دهی وارد کرده می‌شود. این نوبت با کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی 10 نمود واسطه‌های تکنیکی و تکنیکی مهندسی برای راه‌اندازی کردن کارهای جویی و نجات تقدیم گردید. ضمن دسترس کردن واسطه‌های تکنیکی اطلاع داده شد که در دوره برنامه 4 ساله تحکیم ظرفیت‌های کاهش خطر آفت‌ها و اعتنا که میان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ژاپن و برنامه رشد سازمان ملل متحد که ماه سپتامبر سال 2016 جدا شده بود عملی کرده شد. در دایره لایحه حضور نمودن اقتدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ساحه پیشگیری و رفع
موجزه‌های فوق‌العاده از جانب ساختار سازمان ملل متحد که با دستگیری مالیوی سفارت ژاپن در جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود عملی گشت. تجهیزات‌هایی که امروز پیشنهاد گردیدند با تمام جهازهای زمانوی وصل شدگی هستند و برای کافتکاری جبریده‌های یا زره‌هایی که در زیر زمینی که در کان‌های تشنک محکم برهم اساساً روانه شدند، این برای حمایت نمودن و حفظ شهروندان جمهوری تاجیکستان در شرایط‌های کوهستان عملی می‌شود. تکنیک‌های نو زمانوی بر نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدیریت گرایش‌زنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد برای جستجوی شخصانی یک جزئی مانده تحلیل کننده سفری گاز، دستگاه‌های نظارت آلودگی و عبور هوا، تجهیزات اکوستیکی برای جستجوی آسیب دیدگان و غیره عبارت می‌باشد. مربوط به تأکید است که همه تجهیزات واردگردیده و ماشین‌ها برای گذراندن کارهای صدمه‌آور و نجات و دیگر کارهای مهم پیش‌بینی گردیده‌اند. نورالایمان قربان بهادر زاده، الهام کریم برای برنامه اخبار. ادامه دادن تدبیرهای خیرخواهانه با پشتیبانی از اقدامهای بشردوستانه پیشوای ملت. این نوبت از جانب تشکیلات اداره و دیگر اشخاص صحبت پیشه به نیازمندان یتیمان و معیوبان در شهر دوشنبه کمک رسانده شد. مورد ذکر است که دستگیری ساحه اجتماعیات در سیاست بشردوستانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان موقع خاص داشته به برداشتن سطح زندگی پیشروی نیازمند جامعه همیشه در مد اول قرار دارد. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. با مسئله بهتر نمودن وضع نیکوحوالی مردم در شرایط خروج بیماری سیرویتی کووید-19 با توجه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی تدبیرهای مؤثر عملی شده استند. در این زمینه صاحبکاران برتندرست هم بی‌طرف نیستند. از جمله وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی رقم 54 ناحیه سینا و صاحبکار وطنی تویی حکومتوف نیز با نشانی جلوگیری از سیاست اجتماعی و هویتی ملی مملکت و رئیس شهر دوشنبه اقدامی عجیب را پیش گرفته بازیافت از 280 عائله نیازمند از منطقه‌های 54 و محله بربد ناحیه سینا مواد غذایی کمک نمود. این اقدام وکیلان مردمی زیر شعار زندگی شایسته مردم در تمام شهرک و محله‌های شهر دوشنبه این اقدام دوام دارد و باوری کامل داریم که چنین اقدام در آینده نیز دوام داده می‌شود. تاکید شد که در شرایط خروج این بیماری سیرویتی دولت و حکومت خاصه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه مستقیما و اینچنین در همکاری با صاحبکاران و وکیلان دستگیری و تامینات مادی ساکنان پایتخت را منتظم ادامه می‌بخشد. از ساکنان هم دعوت شد که در نوبت خود به هنگامه آوازه‌های بی‌اساس داده نشده مطابق توصیه‌های طبیبان عمل کنند و همزمان در روند تدبیرهای آبادانی و سازندگی که امروزها طفیل سیاست شهرداری اوج صورت بلند کسب نموده است فعالانه اشتراک ورزند. زیرا چنانه گفته شد با یکدلی و هماهنگی میتوان در حل نقشه و وظیفه‌های در پیش ایستاده موفق شد. ساکنان از توجه و دستگیری‌های پیوسته شهرداری و اقدام پیشگرفته صاحبکار و وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اظهار خوشنودی نمودند. ما تمام همه ساکنان شهرک به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس شهر ما رستمی امامعلی و وکیل خلق شهر دوشنبه حکومت طاهر مینداری خود ما را میرسانیم. صاحبکار و وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه طاهر حکومتوف با نشان جانبداری و پیروی از سیاست اجتماعی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی در گذشته هم دست کمک به عائله‌های نیازمند دراز نموده در ملاقات با ساکنان تاکید نمود که با نشان پیروی از این گونه اقدام‌های خیرخواهانه آینده نیز چنین تدبیرها را ادامه می‌بخشد. لازم به تاکید است که با مقصد مساعدت در بهداشت سطح زندگی اهالی در این شب و روز از جانب دولت و حکومت کشور به طور دائمی تدبیرهای ضروری و فوری عملی شده استند. ارسال کمک‌های پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه به ساکنان پایتخت و شهر و ناحیه‌های دیگر مملکت از جمله چنین تدبیرهایند. خوب است که صاحبکاران و افراد سخاوت‌پیشه هم امروزها درباره رهبریت دولت و حکومت قرار گرفته باعث مسئولیت و وطن‌دوستی عمل‌های خیر و ثواب را انجام داده استند. نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه هم اثنای دسترس نمودن کمک به ساکنان و ملاقات با آنها تاکید نمودند که زیر سیاست سازنده و آبادکارانه شهرداری
ва дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ бо вакилону соҳибкорон ва дигар афроди савобҷӯ дар таъмини зиндагии шоистаи мардум талош мебарзанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон аз ҷумлаи ширкатҳои воридкунандаи навъҳои гуногуни сӯзишворӣ дар кишвар дониста мешавад. Бо ҷонибдорӣ аз тадбирҳои беҳдоштии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нави COVID-19 дар пойтахт, роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон ба суратҳисоби махсуси пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нави COVID-19 дар маҷмӯъ маблағи 500 000 сомонӣ ҳамчун кӯмак ҷудо карда шуд. Дар доираи тадбирҳои беҳдоштӣ оид ба пешгирии ҳамагирии коронавируси нави COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Душанбе барои воситаҳои нақлиёти партовкашонӣ ки бо сӯзишвории дизелӣ ҳаракат мекунанд аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон дар ҳаҷми 30 000 литр сӯзишвории дизелӣ ҷудо гардидааст ва тибқи иттилои масъулин то бартараф гардидани коронавируси нави COVID-19 барои фаъолияти мунтазами корхонаҳои партовкашонии шаҳр басанда будааст. дар доираи тадбирҳои пешгирифтаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҷамъияти мо низ як қатор чорабиниҳоро пиёда сохтааст ки мехоҳам дар қисми арзонҳо истода гузарам. аз ҷумла аз суратҳисоби ҷамъият ба суратҳисоби ҷумҳуриявии мубориза бар зидди ковид маблағи зиёда аз 200 000 сомонӣ маблағи пулии кӯмаки яквақтанӣ расонида шудааст. инчунин директори генералии ширкат аз маоши шахсии худ маблағи 50 000 сомонӣ низ суратҳисоби махсус дар мубориза бар зидди ковид гузаронданд. маблағи умумии кӯмаки дар мубориза бар зидди ковид аз тарафи ҷамъият ҷудо шудааст зиёда аз 500 000 сомониро ташкил медиҳад. бо ҳамовозӣ ба давати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирӣ аз иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби шахсони ташаббускор ба таври эҳсонкорӣ кӯмаки башардӯстона дар самти пешгирии пандемияи коронавируси нави COVID-19 ба роҳ монда шудааст. дар шаҳри Душанбе зиёда аз 14 нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон фаъолият менамояд ва дар ҳамаи онҳо ба хотири пешгирии бемориҳои сироятӣ тадбирҳои безараргардонӣ роҳандозӣ гардидааст. аз ҷумла дар даромадгоҳи мағоза ва хазинаи нуқтаҳои фурӯш маҳлули зиддивирусии хлор гузошта шудааст ва кормандони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ бо маводҳои безараргардонӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ таъмин буда оид ба риояи масофаи иҷтимоӣ байни муштариён ишораҳо низ гузошта шудааст. тақрибан ба 80 нафар дар шаҳри Душанбе аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбон ва агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони бесаровон кӯмак расонида шуд. кӯмакро нафароне дастрас намуданд ки дар хона нишастанашон тавсия дода шудааст. ин тадбири муҳим дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ сурат гирифта хушҳолии нафарони имконияташон маҳдудро афзун гардонид. имрӯз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри Душанбе дар ин давраи маҳдудияти воридшавӣ ба хизматҳои иҷтимоӣ аз тарафи истифодабарандагон ва онҳое ки шахсони осебпазири аҳолӣ бо иқдоми роҳбарияти муассиса ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ як миқдор маводи хӯрока ба истифодабарандагони хизматҳои иҷтимоии муассиса ба онҳое ки дар ҳолатҳои душвори зиндагӣ қарор доранд, танҳо ҳастанд, беҷои зисти доимӣ мебошанд, ба ин иқдоми нек даст задааст ва ҳамчунин дар вақти тақсимоти маводи хӯрока аз тарафи намояндагони агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисон ба маъмурияти агентӣ иштирок доштанд. кӯмаке ки ба ин нафарон расонида шуд аз 21 ноҳӯи маводи хӯрока, ниқобҳои тиббӣ ва маводҳои таблиғотӣ иборат буд. нафароне ки дастгирӣ ёфтанд қаблан аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбон ба истироҳат фаро гирифта шуда буданд. баъди хуруҷи бемории коронавируси COVID-19 онҳо ба ҷойҳои
ҳолаҳои зисти худ баргаштанд ва имрӯз пайваста зери ғамхорӣ қарор доранд. Шумораи пиронсолон, майюбон ва шахсони якавтанҳое ки ба истироҳат фаро гирифта шуданд тақрибан 100 нафарро ташкил медод. нигоҳубини ин нафарон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва майюбони пойтахт сурат мегирад. ин маротибаи дуюм аст ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва майюбони пойтахт кӯмак расонида мешавад. кӯмак ба ҳар як нафар дар ҷойҳои истиқоматиашон аз ҷониби ширкати рахш таксӣ ба таври ройгон сурат гирифт. Нуралӣ Сафомиддин, Абдурозиқи Собир, мақсади мақсад, ахбор. дастгирӣ намудани қишри ниёзманди ҷомеа аз амалҳои неки инсонӣ маҳсуб ёфта боиси рӯҳбаландии ин қишри ҷомеа мегардад ва худи инсони саховатпешаро низ шоду масрур мегардонад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки иҷтимоиётро дар авлавияти сиёсати худ қарор додааст, нисбат ба ашхоси ниёзманд ва ятимони бепарасторон бетаваҷҷӯҳ нест ва пайваста барои баландбардоштани сатҳи зиндагӣ ба рӯҳияи онҳо талош ба харҷ медиҳад. имрӯзҳо дар пайравӣ ба чунин иқдомҳои инсондӯстона аз ҷониби ташкилоту муассиса ва дигар ашхоси саховатпеша ба ниёзмандон дасти кӯмак дароз карда мешавад. гузориш дар ин хусус тибқи хулосаи комиссияи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳуриявӣ дар натиҷаи боришоти пайдарпайи борон ва фаромадани яр рӯзҳои 14 ва 16 майи соли равон 244 хоҷагии деҳаҳои Неъматло, Асадулло, Хӯросон ва 18 ҳизби ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон зарари иқтисодӣ диданд. гуфта мешавад ки дар натиҷаи ин офати табиӣ 33 хонаҳои истиқоматии пурра ва 9 хонаҳои дигари сокинон қисман хароб гашта 181 хоҷагии дигар низ зарар диданд. аз рӯзҳои нахустини офати табиӣ дар ин мавзеъ ситод оид ба бартарафсозии оқибати офати табиӣ таъсис дода шуда ҳамарӯза дар деҳоти мазкур корҳои бартарафсозӣ сомон дода мешавад ва зарардидагон мавриди дастгирию кӯмак қарор доранд. дар ин амалҳои башардӯстона аз ҷониби сарбозон ва афсарони қисми ҳарбии 45989 кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби кормандони ҳамаи ташкилоту муассисаҳои ноҳияи Хӯросон дар ин мавзеъ идома дошта ҳавлию хонаҳои сокинон ба таври ҳашари дастаҷомона аз лойқа тоза карда мешавад. ҳамчунин бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, идораи беҳдошти замин ва обёрӣ бо ҷалби техника ва воситаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода роҳравҳои ҳудуди ин деҳаҳо ва қубурҳои обгузар аз лойқа тоза карда мешаванд. механизмҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳам хадамоту ҳам мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳияи Хӯросон ҷалб карда шуда корои бартарафкунӣ рафта шуда. мо ҳаракат мекунем ки дар манами рӯзҳои офтобӣ тамоми қувва воситаҳоро ҷалб карда рӯзҳои наздик бо пуррагӣ оқибати офати табииро бартараф намоем. ёдорас мешавем ки ба сокинони деҳаҳои аз офати табиӣ зарардида то ин муддат аз тарафи роҳбарияти ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояту ноҳия кӯмакҳои зиёди молию моддӣ расонида шуда имрӯзҳо дар пайравӣ ба ташаббусҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсони алоҳида соҳибкорони боҳиммат низ кӯмакҳои худро аз аҳолии зарардида дареғ намедоранд. чунин иқдоми ҷавонмардона аз тарафи соҳибкори ватанӣ аз ноҳияи Кушониён Ҳусейн Холов сомон дода шуд. ин соҳибкори саховатпеша бо мақсади таъмин намудани эҳтиёҷоти сокинон ба миқдори 40 қалтаор, равған ва дигар анвои истеҳсолӣ ба ниёзмандон расонид. кӯмакҳои сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба зарардидагони ноҳияи Хӯросон ворид гардид ки тақсимот гардида истодааст. инчунин дар баробари ин аз тарафи соҳибкорони шаҳр ноҳияҳои вилояти Хатлон аз соҳибкорони шаҳри Душанбе кӯмакҳои худро расонида истодаанд. бо дастгирии ташкилоту муассисаҳои ноҳиявии вилоятӣ барои бартараф намудани офати табиие ки ба деҳаҳои Неъматло, Асадуллои ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ ва дигар деҳаву маҳаллаҳои ҷамоат санаҳои 14 ба вуқӯъ омада буд. имрӯз дар баробари ҳамаи ҳамин кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон иқдом гирифтем ки барои расонидани кӯмак ба зарардидагон ва тоза намудани хонаҳои онҳо аз лои гил ва дигар ва ё
با تشبث کمیته اجرایی در همین کوچه یک حشر عمومی برگزار نموده ایم. ساکنان دهه‌های از آفات طبیعی ضرردیده ناحیه خراسان که مورد توجه، غمخواری و دستگیری به واسطه رهبریت سطح عالی مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه شخصان با همت و سخاوتپیشه قرار دارند، از کمک یارمندی اهل جامعه اظهار سپاس و منتداری میکنند. ما ساکنان دهات جماعت صدرالدین عینی منتداری خود را به پرزیدنت محترم امام علی رحمان بیان میکنیم، برای که در این روزهای وزنین ما را بسیار دستگیری کرد و به این تشکیلات و مؤسسه هایی که در این روزهای وزنین آمده به ما کمک کرده ایستادند و به اون شخصانی که به ما دستی کمک دراز کرده به ما خوراک روا کردند. کارهای برطرفسازی عاقبت آفات طبیعی در دهه‌های ذکر شده با مرام ادامه داشته، این روند تحت نظارت قطعی ستاد دائم عملکننده ولایتی اوید به برطرفسازی عاقبت آفات طبیعی قرار دارد. خداداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. سرشت مردم تاجیک سراسر همه غایه‌های احسان و نکوکاری، معاشرت خوب با محیط، محبت به نزدیکان و پیوندان، مروت به دوستان و همکاران و مددرسانی به بیماران و ناتوانان، همچنین کمک کردن به اشخاص احتیاجمند است. در عرفه عید سعید فیتر عائله صاحب وفا باز یک اقدام جوانمردانه و عالی همت را روی کار گرفتند. از جانب فرزند همین خاندان فتح‌الله صاحب به هزار عائله احتیاجمند از ناحیه کوشانیان و شهرهای بختر و لیوکند کمک خیریوی رسانیده شد. فرزندان عائله صاحب وفا در ولایت ختلان پیوسته تصمیم‌های جوانمردانه و صدقات و خیرات را راه اندازی کرده به کل هموطنان مخصوصا ساکنان ولایت ختلان مدد رسانی می‌کنند. در همین زمینه علاقه این عائله صاحب احترام در سخاوتمندی و جوانمردی، غمخواری و کمک رسانی به عائله‌های احتیاجمند دقیقاً که نمونه عبرت دیگران شدند. در برابر رسانیدن مواد داروواری، وسایل طبی و دیگر انواع خوراک به طبیبان، همچنین به خانواده‌های احتیاجمندان چنین عمل‌های خیر را ادامه بخشیده ایستادند. از طرف سرکار حدود جماعت جوریان ناحیه کوشانیان صاحب فتح‌الله در حدود جماعت با مبلغ 465,000 سومانی کمک در عید سعید فیتر رسانیده شده ایستاده است. طور معلوم شد از این کمک‌ها 250 عائله از ناحیه کوشانیان، 250 خانواده از شهر لیوکند و باقی مانده از شهر بختر برخوردار گردیدند. ساکنان دهات آریان ناحیه کوشانیان از این عمل پراحسان صدقه عائله صاحب وفا سپاسگزاری می‌کردند. منتداری خود را به پرزیدنت محترم امام علی رحمان می‌دهیم که به ما را خوکه آوردند. این گونه دستی خیر و سخا گشادن به عائله‌های نیازمند و یتیمان و بی‌پرستاران از مراجعت و دعوت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می‌گیرند. محض با هدایت سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان صاحبکاران با ننگ و ناموس سرزمین به چنین نفران نیاز به کمک داشته خیر و سخای خویش را ارزانی می‌دارند. با مقصد دستگیری طبیبان و کارمندان ساحه طب که امروزها در بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌های مملکت با بیماری واگیر خطرزا کووید 19 مبارزه برده جهت حفظ سالمی بیماران جان تلاشی‌ها دارند. امروز با جانبداری از سیاست انسان دوستانه حکومت مملکت با اقدام وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لطفیه عبدالخالق زاده که از حوزه یک مندته نورک به مقامات عالی قانونگذار وکیل انتخاب گردیده است، به عائله‌های 20 نفر طبیبان و عائله‌های نیازمند شهر نورک محصولات خوراک، آرد، روغن، شکر، مکرون و دیگر نمود عضوخواری کمک رسانیده شد. در حقیقت در این شب و روز طبیبان تاجیک در تمام مؤسسه‌های طبی و بیمارخانه‌ها فعالیت شبانه روزی داشته به سوگند یاد نموده خویش استوار ماندند. همچنین از جانب صاحبکار محلی نعیم جان محمدقلوف که در جمعیت دارای مسئولیتش محدود انیسه به کارکرد شیر و آماده‌سازی محصولات گوناگون شیری فعالیت می‌نماید و بیمارخانه مرکزی شهر نورک در اساس نیاز و درخواست موافقه شده مواد دارویی ضد ویروسی، محلول‌های آنتیسپتیکی، دستپوشک و نقاب‌های طبی، همچنین به عائله‌های 30 نفر طبیبان که عین زمان در بیمارخانه به معالجه بیماران مشغولند کمک رسانیده شد. در این دوره‌های حساس دستگیری و رساندن کمک خیریوی به عائله‌های نیازمند، شخصان امکاناتشان محدود و عائله‌های طبیبان همچون عملی نیک و ثواب ارزیابی گردیده به انجام رسانیدن چنین اقدام‌ها از سیاست رعیت پرورانه پیشوای ملت منشأ می‌گیرد. زلفیار رحیم‌زاده، بهادر قربان، عبیدالله سیولی، اخبار.
ташаббусу иқдомҳои инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти дастгирӣ ва ғамхорӣ ба қишрҳои ниёзманди ҷомеаро соҳибкорон ва шахсони саховатпеша ҷонибдорӣ намуда дар ин самт амалҳои хайрхоҳона анҷом медиҳанд. чунин як ғамхорӣ дар ҳаққи оилаҳои ниёзманд ва майёбон дар ҷамъияти деҳоти ситораи сурхи ноҳияи ёвон аз ҷониби соҳибкорон амалӣ карда шуд. зиёда аз 200 оилаи ниёзманди деҳоти ситораи сурх аз кӯмаки навбатие ки аз маводи ғизоӣ иборат буд баҳравар гардиданд. дар доираи иқдомҳои хайрхоҳонаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат дар ҷамъияти деҳоти ситораи сурх кӯмакҳои яквақтаина ба оилаҳои камбизоат маъюбон дода истодаем. чунин иқдоми хайрхоҳона нисбат ба оилаҳои ниёзманд дар деҳоти ситораи сурх ҳамасола аз ҷониби соҳибкорону шахсони саховатманд амалӣ карда мешавад ки дар ҳаққи ин қишри ҷомеа кори хайру савоб хоҳад буд. таи 2 соли охир дар деҳоти ситораи сурх соҳибкорон иқдом гирифтанд ки ба оилаҳои ниёзманд барои зиёд намудани саршумори чорвоҳ ва дар ин замина беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагиашон чорвои майда медиҳанд. ин навбат низ ба 20 оилаи ниёзманд ба сифати кӯмак чорвои майда дода шуд. дар деҳоти ситораи сурх инчунин ба 39 нафар корманди соҳаи тандурустӣ ки ин шабу рӯз барои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва табобати бемории гирифтори COVID-19 содиқона хизмати тиббӣ мерасонанд кӯмаки яквақтаина расонида шуд. бо ташаббуси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ба қисми зиёди ниёзмандон кӯмакҳои яквақтаинаи моддӣ расонида шуд. ҳамчунин бо дастгирии соҳибкорони саховатманду хайрхоҳ ҳамеша кӯмаки худшонро мерасонанд. дастгирӣ ва расонидани кӯмак ба қишри ниёзманди ҷомеа дар партави ҳидоят ва ташаббусҳои инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкон фароҳам овардааст ки тадриҷан сатҳи зиндагии онҳо баланд гардад. дар доираи дастгирӣ ва ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба табақаҳои ниёзманди аҳолӣ соҳибкорон иқдомҳои хайрхоҳонаро амалӣ менамоянд. расонидани кӯмак ба оилаҳои камбизоат ва маъюбон аз ҷониби шахсони саховатпешаю соҳибкорон ба ҳукми анъана даромада ҳамасола ба ин қишри ҷомеа маводи ғизоӣ дастрас карда мешавад. аз ҷониби соҳибкор абдуҷалил сатторов ба зиёда аз 250 оилаи камбизоат ва маъюбони ноҳияи ёвон кӯмаки яквақтаина аз қабили орду равған макарон бринҷ ва дигар маҳсулоти мавриди ниёзи аввал расонида шуд. мо соҳибкорон сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро якдилона ҷонибдорӣ намуда ва имрӯз бо дастгирии соҳибкор сатторов ҳоҷи абдуҷамил зиёда аз 250 нафар аҳолии ҷамоат шумор рафта боиси рӯҳбаландии ин қишри ҷомеа хоҳад шуд. як гурӯҳи табибоне ки баҳри пешгирӣ аз паҳнҷавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 фаъолияти шабонарӯзӣ доранд аз кӯмаки ин соҳибкор баҳравар шуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд ба беморон дар сатҳи баланд хизмати тиббӣ расонанд. маврид ба таъкид аст ки сокини ноҳияи ёвон соҳибкор абдуҷалил сатторов барои зиёда аз 30 нафар сокини маҳалла ҷои нави корӣ муҳайё намуда дар корҳои ободонию созандагии фаъолона саҳм мегузорад. табибон ҳамшираҳои шавқат ва дигар шахсоне ки имрӯзҳо дар тоҷикистон ҷон ба каф гирифта баҳри наҷоти шаҳрвандон аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 талош мекунанд дар хотираи мардум ва дар саҳифаҳои таърих абадан сабт хоҳанд гашт. хислатҳои накӯ ва ташаббусҳои раъиятпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро соҳибкорони маҳаллӣ ҳамаҷониба пуштибонӣ намуда дар ин рӯзҳо ба табибон кӯмак мерасонанд. дар ноҳияи нуробод аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбарияти ҷамъияти маҳсулоти маҳдуди шири нуробод фатиддин ҳоҷиев ба кулли кормандони соҳаи тандурустии ноҳия ки 220 нафарро ташкил медиҳанд кӯмак расонида шуд. инчунин ба каромандони соҳаи тандурустӣ ва гирифторони ин беморӣ молҳои тиббӣ ва дороворӣ аз ҷумла либоси махсуси муҳофизатӣ айнак дастпӯшакҳо ниқоб ва маҳлулҳои антисептикӣ моддаҳои дороворӣ ва зиддивирусӣ аз қабили левофлаксин арбидол азитромитсин циклоферон рингер сӯзандору ва дигар маълулҳо дастрас карда шуд ки ба бунгоҳҳои саломсӯзандору ва дигарҳои минтақавӣ беморхонаи марказӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ ва маркази санитарию эпидемиологӣ тақсим карда дода мешавад. зимни расондани кӯмак таъкид карда шуд ки дар чунин вазъияти пешомада бояд табибон ҳаматарафа дастгирӣ карда шаванд. кормандони соҳаи тибби ноҳияи нуробод баъди дастрас намудани кӯмак изҳори миннатдории худро баён доштанд. шукрона аз он мекунем ки имрӯз бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ
امالی رحمان یکی از صاحبکاران همین ناحیه امروز کمک اولیه خود را در این ناحیه گذاشته است. در آینده با هم کار و فعالیت میکنیم و بیماران خدمت خود را میرسونیم. همزمان با کارمندان ساحه تیبی ناحیه نورآباد و شخصانی با بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 لوازمات تیبی از قبیل لباس‌های مخصوص محافظتی، عینک، دستپوشک، نقاب و محلول‌های آنتیسپتیکی، مواد زیادی داروخوری، سوزاندارو و غیره کمک کردند. کمک‌های دسترس گرده به 26 بنگاه سلامتی، 5 بیمارخانه منطقوی، بیمارخانه مرکزی، کمک اولیه تیبی و مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی تقسیم کرده شدند. همزمان جهت در سطح ضروری تشکیل کردن کارهای بی‌ضررگردانی جای‌های جمعیتی، کوچه‌ها، بازارها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و همه 6 جماعت دیهاتی ناحیه تجهیزات محرک‌داری داروپوشک و گیپاکلورید ناتری دسترس کرده شد. با ذکر نمود که انجام دادن کاری خیر و ثواب از جانب صاحبکاران وطنی در پیروی و جانبداری سیاست خیرخواهانه و بشردوستانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته شایسته تحسین و دستگیری می باشد. در پیروی به عملهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب مسئولین جماعت دهات چمتپه نوی رودکی و جلب اشخاص سخاوتپیشه و صاحبکاران به زیاده از 600 اویلوی نیازمند معیوبان کمک رسانیده شد. کمک خیرخواهانه از قبیل آرد، روغن، برنج عبارت بود. طبع تاکید شد رهبریت عالی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان هیچگاه قشر نیازمندی مملکت را فراموش نمی‌کنند و همیشه کوشش به خرج می‌دهند که پرستاری معیوبان و یتیمان باشند. امروزها در دایره اقدام‌های نیک سرور دولت صاحبکاران شخصان مسئول جماعت دهات چمتپه زیاده از 615 نفر اویله‌های کم‌زاد را کمک یکوقته مالی و پولی دستگیری نمودند. از این اویله ها کمک را با خوشحالی قبول نموده برای بازم آباد و زیبا شدن این وطن و زیاد شدن چنین اشخاص سخاوتپیشه دست به دعا برداشتند. خلق سربلند تاجیک در همه دور و زمان به طبقه‌های نیازمند دست یاری دراز کرده سخاوت و همت بلندی عبرت‌آموز نشان داده است. البته صله نمودن سر یتیم و مهربانی نمودن نسبت آنها نیز عمل خیر و ثواب و پسندیده انسان که سرمشق می‌گیرد از اقدامات بشردوستانه رهبریت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان. واقعا هم دست کمک دراز کردن به اولیای احتیاجمند، یتیمان و بی‌پرستاران و پیران و برجاماندگان کاری خیر و ثواب میباشد. همچنین در ناحیه رودکی از جانب نمایندگان کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه رودکی اصولی خانه به خانه در جماعت دهات ناحیه به هر اویله رفته کارهای فرماندهی برای پیشگیری بیماری سیرویتی مخصوصا سیرویت کووید 19 براه مانده شده نقاب و موادهای آنتیسپتیکی را رایگان تقسیم نموده ایستادند. این حال از جانب ساختار کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه رودکی گشت حولگی پرزور کرده شده براه مانده شده است. از جانب گروه‌های کاری در تمام جماعت و دهات‌ها گشت حولگی گذرانده شده است و اینچنین با بیماران و شخصان نیازمندی که به این بیماری گرفتار هستند از قبیل نقاب و موادهای آنتیسپتیکی تامین کرده شده است و در آینده نیز تصمیم گرفته ایم که برای خدمت رسانی به مردم و برای تامین نمودن بیماران با این موادها کوشش به خرج دهیم. از جانب نمایندگان مرکزهای سلامتی جماعت دهات ناحیه به ساکنان می‌فهمانند که تدبیرهای اساسی که انسان را از سیرویابی و بیماری‌های سیرویتی مخصوصاً سیرویت کووید 19 حفظ می‌نماید داشتن معلومات منتظم شدن دستان حتما با صابون و معلومات بی‌ضررگردانی و پوشیدن نقاب‌های طبی. باباکان امیرزاده، الهام‌الدین کریم، اخبار. از جانب رهبریت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به نفران معیوب و نیازمند غمخوری‌ها ظاهر گرده به این شخصان کمک کرده می شود. یکی از کارهای خیر و ثواب این دست کمک دراز نمودن به شخصان نیازمند و امکاناتشان محدود می باشد. در دوره عملی سازی این اقدام خیرخواهانه امروز به زیاده از 50 نفر اویله‌های کم‌بزاعت، معیوبان و یتیمان و بی‌پرستاران جماعت‌های دهات قلعه دشت، مسکین‌آباد و جوانان ناحیه فیض‌آباد مواد خوراک از قبیل آرد، روغن رسانیده شد که باعث روح‌بلندی اویله‌های نیازمند و معیوبان گشت. کمک مذکور از جانب شخصان خیرخواه اویله اوچیل‌ها به اویله‌های نیازمند
نیازمند و معیوبان رسانده شد. و زیادت از 40 نفر کمبیزاتان کمک رسانیم و اینچنین به بیمارخانه موادهای آنتیسپتیکی، نقاب و لباسهای دکتری کمک نماییم. چنین اقدام را در آینده باز ادامه میدیم. انجام چنین عمل خیر و شهروندان از فضای صلح و ثبات مملکت ارزیابی نموده میانه‌داری خویش را بیان کردند. دست کمک دراز نمودن به عائله‌های احتیاجمند، یتیمان و پرستاران و پیران و برجاماندگان کاری خیر و ثواب و عمل نیک انسانی به حساب می‌رود. پشتیبانی عمیق سیاست رعیت پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت رسانیدن کمک به طبیبان از جانب صاحبکاران محلی. صاحبکار محلی رستم طاهرов وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه ورزاب در پیروی به اقدام‌های خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به 40 نفر طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه ورزاب مواد خوراک کمک کرده شد. کمکی دسترس گردیده به طبیبان از مواد نیاز اول عبارت بود که در این روزها باعث روح بلندی طبیبان گشت. میلادوری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب یاری امامعلی رحمان میرسانم، چون که امروز دستگیری‌های به واسطه جناب عالی نسبت به طبیبان که امروز در خدمت خلق و وطن خود هستیم، ما را که طبیبان دستگیری می‌نمایند میرسانم که امروز طبیبانی که در امروز برای به خلق و وطن خود خدمت کرده ایستادند، کمک خود را رسانده ایستادند. وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه ورزاب از جمله رستم طاهرов ضمن تقدیم کردن مواد غذایی تاکید نمود که پس از سخنرانی پرمحتوای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 20 می سال روان در ملاقات با راهبران و کارمندان ساحه تندرستی برگزار گردید، روح الهام تازه گرفته کار خیر و ثواب را انجام دادند. باید گفت که از جانب صاحبکار نامبرده با جانبداری از تشبس‌های انسان دوستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مراتبه اول نیست که به طبیبان چنین کمک‌ها رسانیده می‌شود. سنه 5 می سال روان با مساعدت رستم طاهرov به 30 عائله نیازمند دهه زمچرود جماعت دهات ورزاب قلعه مواد خوراک کمک کرده شده بود. گروه وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه ورزاب تصمیم گرفتند که با مقصد رساندن کمک‌های اولین درجه و طبیبانی که امروز در بیمارخانه مرکزی ناحیه ورزاب و طبابت بیماران سر و کار دارند کمک اولین درجه رسانند. مورد ذکر خاص است که سالهای اخیر در پیروی به سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به دست کمک دراز کردن به طبقه احتیاجمند از جانب صاحبکاران بهار و ناموس کشور به حکم عنعنه درآمده پیوسته به این طبقه جامعه کمک کرده می شود. نوریدین قربان، خورشیدی عزیز، الهام‌الدین کریم برای برنامه اخبار. امروزها از جانب صاحبکاران و دیگر اشخاص سخاوت‌پیشه در پیروی به اقدام‌های انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مؤسسه‌های طبی شهر و ناحیه‌های مملکت کمک رسانیده می‌شود. این نوبت نیز از جانب صاحبکار محلی مرادالله عبداللهیف و مؤسسه‌های تندرستی شهر حصار 2 ماشین یاری تجلی و برای 200 نفر طبیبانی که در مؤسسه‌های تندرستی شهر و طبابت بیماران مشغولند محصولات خوراکواری و مواد طبی و پروفیلاکتیکی تقدیم کرده شد. در پیروی پیشوای ملت ما صاحبکاران شهر حصار اقدام گرفتیم که در بیمارخانه مرکزی شهر حصار 2 автомашин یاری تجلی و خوراک و لباس‌های طبی برای طبیبان بیمارخانه دسترس نمودیم. دستگیری نمودن طبیبان در شرایط امروز از عمل‌های نیک انسانی محسوب یافته باعث روح بلندی آنها می‌گردد و خود انسانی سخاوت‌پیشه را نیز شاد و مسرور می‌گرداند. حکومت جمهوری تاجیکستان که اجتماعیات را در اولویت سیاست خود قرار داده است، نسبت به فعالیت طبیبان بی‌توجه نیست و پیوسته برای بلند برداشتن سطح زندگی آنها اینچنین قوی نمودن روحیه آنها در این روزهای دشوار تلاش به خرج می‌دهد. مقدار معینی آرد، روغن، شکر و دیگر انواع خوراکواری، اینچنین لباس‌های مخصوصی محافظتی و موادهای آنتیسپتیکی و محافظتی شخصی که به طبیبان رسانیده شد باعث گردید که آنها خود را حفظ شده احساس نمایند و در تلاش آن شوند که خدمت به این وطن و ملت کرده باشند. زیاده از 200 نفر
табибон ва ҳамширои тиб дар либосҳои муҳофизаткунанда 200 очки 180 респиратор ва дигар лавозимотҳое ки дар соҳаи тиб лозим буд аз тарафи ҳамин шаҳрванд ёрдам расонда шуд. барои таъминоти муассисаҳои тандурустии шаҳри ҳисор бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон намудҳои зиёди доруворию лавозимоти зарурии тиббӣ тақдим карда шудааст. дар ин баробар ҳамчунин нафарони саховатпеша низ дар пайравӣ аз ин иқдомҳои башардӯстонаи ҳукумати мамлакат дасти кӯмак ба табибон мерасонанд. мавриди зикр аст ки имрӯз дар кишвар расонидани кӯмак ба табибон ва дигар кормандони соҳаи тандурустӣ ки дар сафи пеши мубориза бо коронавирус қарор доранд ба ҳукми анъана даромадааст. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон дар чунин шароиту вазъият муттаҳиду якдил буд ва дасти ёрии худро бо саховату ҳимматбаландии ибратомӯз ба ниёзмандон расонидааст. ҳар як амале ки имрӯз аз ҷониби шаҳрвандони бонангу номуси кишвар ба анҷом расонида ҷиҳати муборизаи беамон бар зидди бемориҳои сироятӣ, илтиҳоби шадиди шуш ва коронавируси нави COVID-19 ҳамзамон дастгирии моддию ғизоии табибону пизишкон ва кормандони миёнаи тиб, шаҳодати дастгирии сиёсати иҷтимоӣ, хайрхоҳона ва инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. дар пайравӣ ба ин иқдоми шоиста гурӯҳи калони соҳибкорони сарбаланду хайрхоҳи бурунмарзиву ватании шаҳри бостонии Саравшан ба таври ихтиёрӣ ситоди амалкунанда таъсис дода бобати дарёфту дастрасии таҷҳизоти муосир, дорувориҳо ва маҳлулҳои зудтаъсир ба табибону беморони беморхонаҳо ва марказҳои саломатию бунгоҳҳои тиббӣ ҷаҳду талош меварзанд. ситоди мазкур дар анбори навбунёди шаҳрики Саравшани ҷамоати деҳоти Зарҳалол таъсис ёфтааст. дар шаҳри Саравшан ва аз ҷумла ҷамоати деҳоти Зарҳалол соҳибкороне ҳастанд ки мунтазам дар ободони созмандагӣ ва дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа саҳми арзанда мегузоранд. иқдоми шоистаи соҳибкоронро ки ҳадафашон кӯмак ба табибону кормандони тиб ва қишри ниёзманди ҷомеа мебошад, мо дастгирӣ намуда аз маркази шаҳраки Саравшан ҷойи худ ҷудо намудем. соҳибкорон нахуст ба маблағи зиёда аз 100 000 сомонӣ таҷҳизоти муосири тепловизор, пулсаксометр, маҷмӯи асбобҳои фишорсанҷӣ, ниқоби нафаси сунъӣ ва якчанд намуди респираторҳоро ки имрӯз барои табибону беморони беморхонаҳо ва пешгирии бемориҳои илтиҳоби шадиди шуш ва коронавируси нави COVID-19 хеле саривақтӣ маҳсуб меёбад, аз хориҷи мамлакат харидорӣ ва дастрас намуданд. гузашта аз ин табибону кормандони миёнаи марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои солимгардонии шаҳри Саравшани вилояти Соғ бо маблағи хайриявӣ аъзои истоди соҳибкорони бурунмарзии ватанӣ бо дорувориҳои аввалиндараҷаи табобатӣ, сарулибоси махсус, ниқобҳо, айнакҳо ва дастпӯшакҳои муҳофизатӣ, ҳамчунин беморхонаи маркази шаҳрӣ то имрӯз бо 150 бастаи оҳании нафаси сунъӣ яъне кислород комилан таъмин карда шуданд. гузашта аз ин ҷиҳати таъмини фаъолияти пурсамуру бобарор ва аз сӯзишворӣ накишидани нақлиёту ёрии таъҷилӣ дар ин давраи ҳассосу пурмасъулият соҳибкорони хайрхоҳ зиёда аз 12 000 сомонӣ кӯмак расониданд. тибқи нақши чорабинӣ дар ситоди соҳибкорони хайрхоҳ амалкунанда ҳар бегоҳӣ вақти камодан будани майдону хиёбонҳо бо ҷалби мутахассисону кормандони муассисаи давлатии дезинфексионӣ ва профилактика ва маркази назорати давлатии санитарию беҳдоштӣ кӯчаву паскӯчаҳои шаҳру деҳот бо навбат покорию дезинфексия гузаронда мешавад. ситод аз рӯзҳои аввали оғози худ ва шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ ҷиҳати таъминоти бо маводи доруворӣ, асбобҳои тиббӣ, кӯмаки махсуса соида аз он ҷумла бо маводҳои тиббӣ ва маблағи зиёда аз 100 000 сомонӣ асбобҳои тиббӣ ва либосҳо, ниқобҳо ва дастпӯшакҳои ҳифозати фаҳдӣ таъмин карда истодааст. дар давраи амали фаъолияти хайрхоҳона соҳибкорон ашхоси ниёзманди шаҳру деҳотро низ мунтазам дастгирӣ карда истоданд. аллакай соҳибкорони хайрхоҳ дар пайравӣ ба сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёда аз 190 оилаи камбизоатро аёдат карда маҳсулоти ниёзи аввал тӯҳфа намуданд. рӯзҳои наздик ба 150-200 нафар оилаи дигар бо ҳамин орду равғану биринҷу шакару таъмин менамояд. маврид ба таъкид аст ки соҳибкорони сарбаланд бар ивази меҳнати софдилонаи ободгаронаи коргарони корхонаи фарди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр ба онҳо низ кӯмакҳои эҳсонкорони хешро арзонӣ дошта ҷиҳати идомаи корҳои беҳдоштию тамизгардонии майдону хиёбонҳо ва кӯчаҳои шаҳри Саравшан ва корхона маҳлулҳои гипохлориди натри ва хлор тӯҳфа намуданд. мазбут бобозода аз шаҳри Саравшан барои барнома ахбор.
дар шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия ҳамватанонамон аз тавсияҳои муфиду саривақтии табибони тоҷик дар робита ба пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус бархурдор мешаванд. фаъолияти табибони тоҷик дар дармонгоҳу беморхонаҳо низ назаррас буда дар сатҳи баланд ба беморон хизмати тиббӣ мерасонанд. гузориши Муҳаммадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. барои аксарияти кулли ҳамватанонамон дар дармонгоҳҳои хусусӣ дар шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия хизматрасонии тиббӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Дармонгоҳи ширкати Медси аз шумори он муассисаҳои табобатиест ки дар шаҳри Москва ин шабу рӯз барои пешгирӣ ва табобати бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 фаъолияти босамар дорад. дар ин дармонгоҳ табиби тоҷик Қамариддин Ҳисомов соли чорум аст ки фаъолият менамояд ва ин шабу рӯз ба ҳамватанонамон хизмати тиббӣ мерасонад. байни минтақаҳои федератсияи Россия ҳатто дар Москва ва вилояти Москва хеле калон аст. на ҳама вақт назди беморо метавонем рафтан ва мо бо телефон маслиҳат медиҳем. духтурони мо кӯшиш мекунанд ки кӯмак расонанд. мо маслиҳат медиҳем, ором мекунем, шарҳ медиҳем ва доровориро таъин мекунем. дармонгоҳи ширкати Медси хусусӣ буда дар давоми панҷшаваи бемориҳои сироятӣ хизматрасонии тиббиро ба ин самт равона кардааст. шурӯъ аз моҳи марти соли ҷорӣ табибони ин дармонгоҳ ба дарди даҳҳо маризони гирифтори бемориҳои сироятӣ дармон бахшидаанд. саҳми табибони тоҷики муқими шаҳри вилоятҳои федератсияи Россия дар ташхису табобати маризони бемориҳои сироятӣ назаррас буда қабл аз ҳама тавсияҳои судмандро барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳамватанонамон мерасонанд. Муҳаммадалӣ Сафар, Хуршед Сайдаҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавируси нави COVID-19 тадбирҳои санитарию безараргардонӣ тақвият дода мешавад. ҳамчунин бо мақсади таъмини муассисаҳои тандурустӣ бо оксиген дар корхонаҳои саноатии шаҳр истеҳсоли гази оксиген ба роҳ омада шудааст. гузориш дар ин хусус аз оғози моҳи апрел то ин давра ба сабаби сироятёбӣ ба коронавируси COVID-19 дар беморхонаи марказии шаҳри Бӯстон низ гирифторони ин сироят, дигар бемориҳои сироятӣ, илтиҳоби шадиди шуш ва ташхису муолиҷа фаро гирифта шуда буд. бо паст шудани шиддати сироятёбӣ ба коронавируси COVID-19 беморхона холӣ гардида баъди якчанд рӯз ин муассисаи табобатӣ ба ҷадвали кории муқаррарӣ мегузарад. тибқи қоида алҳол дар шӯъбаҳо ҳудуди беморхона иншооти ёрирасони муассиса корҳои беҳдоштию безараргардонӣ сурат гирифтанд. ин тадбирро кормандону мутахассисони маркази санитарию эпидемиологии шаҳри Бӯстон анҷом доданд. ҳамзамон баҳри иҷрои қарори истоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз сироятёбии коронавируси нави COVID-19 ва ҷадвали тасдиқгардидаи истоди шаҳрӣ чорабиниҳои беҳдоштию безараргардонӣ дар ҳудуди шаҳр, ҷойҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳо ва бозорҳо, марказу нуқтаҳои хизматрасонӣ аз ҷониби маркази санитарию эпидемиологии шаҳри Бӯстон амалӣ мешаванд. бино ба талаботи санитарии эпидемиологӣ тадбирҳои поксозӣ ва безараргардонӣ бо хокаю маҳлулҳои хлору гипохлорид ва шӯянда ба таври реҷавӣ бояд анҷом дода шаванд. маъмурияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомонбозор чорабиниҳои коркарду безараргардонии ҳудуди фурӯшгоҳро ба таври доимӣ амалӣ менамояд. барои ин муассиса дорои техникию таҷҳизоти худӣ, як мошини универсалии соҳа, маҷмӯи дорупошакҳои дастӣ муҳаррикӣ ва захираи хокаю маҳлулҳо барои коркард аст. дар муассисаи мо корҳои беҳдоштӣ ва безараргардонӣ аз рӯи ҷадвал доимӣ ба амал оварда мешавад. мо захираҳои маҳлули гидрохлорид дорем ва хокаи хлор дорем. новобаста аз он ки бозор ҳоло фаъолият надорад, мо ин корҳоро аз рӯи ҷадвали муқаррар гардида иҷро менамоем ки ҳангоми ба фаъолият шурӯъ намудан боз ин корро давом диҳем. муассиса корҳои безараргардониро бо тавсияи мутахассисони маркази санитарии эпидемиологии шаҳри Бӯстон тарзи тайёр кардани маҳлулҳо, таркиб, вақту тарзи истифодаи маҳлулҳо иҷро менамояд. ин бозори фурӯши либосу матоъ, таҷҳизоти техникӣ дар вазъи имрӯза пурра фаъолият намекунад, вале чорабиниҳои безараргардонӣ барои кори бозор дар давраи фаъолияти доимӣ амри зарурист. соҳибкорони Сомонбозор иқдомҳои ватандӯстона намуда ба асистоти шаҳрӣ барои хариду таъмини таҷҳизоту лавозимот ба муассисаҳои тандурустӣ ва
кӯмак ба табибону беморон маблағи пулӣ ирсол намуд ва техникаҳои муассиса дар корҳои безараргардонии шаҳри Бӯстон истифода мешаванд. Бозори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Саховат фурӯшгоҳи либос, моли ниёзи мардум ва озуқа буда, соҳибкорони муассиса барои таъмини талаботи зидди эпидемикӣ, беҳдоштӣ ва шароити корӣ барои фурӯшандаҳои харидорон тадбирҳои безараргардонӣ ва гигиениро анҷом медиҳанд. Дар вазъи сироятёбӣ ба COVID-19 ва дигар бемориҳои сироятӣ талабот дар муассисаҳои тандурустӣ ба оксигени тоза зиёд шуд. Ягона корхонаи истеҳсоли гази оксиген дар шаҳри Бӯстон фаъолият дорад. муассис ва соҳибкори корхона бо ширкатҳои Украина ва Федератсияи Россия ҳамкориро ба роҳ монда, кори мураттаби хати технологӣ коргоҳҳои компрессорӣ ва дамкуниро таъмин ва ҳаҷми истеҳсолро зиёд мекунанд. корхонаи мо асосан барои истеҳсоли гази оксиген ва азоти моеъ машғул аст. Аз он ҷиҳат ки талабот бисёр шуд, мо коргаронам бисёртар намудем, то ки ҳамаи муассисаҳои тандурустиро бо гази оксиген таъмин намоем. дар 10 рӯзи охир корхона ба муассисаҳои тандурустии вилояти Суғд, аз ҷумла беморхонаи клиникавии вилояти Суғд, беморхонаи сироятӣ, беморхонаҳои марказӣ ва ноҳиявии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беш аз 3000 мукааб гази оксигени тоза таъмин намудааст. Агар оксигени тоза дар вазъи сироятёбӣ ба COVID-19 дар муассисаҳои тандурустӣ барои муолиҷаи беморон яке аз маводи зарурӣ бошад, дар шаҳри Бӯстон барои тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаи маҳаллаҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ, майдону хиёбонҳо, кормандони муассисаи ободонӣ ва манзилию коммуналӣ кӯшиш мекунанд ва ба фазои шаҳри Бӯстону сокинонаш рӯҳии тоза мебахшад. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Бӯстон, барои барномаи Ахбор. дар ҷамоати деҳоти эҳсонбои ноҳияи рӯдакӣ низ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда шуда, кӯчаҳои марказӣ ва ҷойҳои серодами ҷамоати деҳот бо маҳлулҳои зидди микробӣ безарар гардонида шуданд. Саривақт роҳандозӣ кардани тадбирҳои безараргардонӣ дар кӯчаву нуқтаҳои савдо ва дигар ҷойҳои гашту гузори одамон, бактерия ва дигар вирусҳо нобуд мегардад. Ин ҳама тадбирҳо ҷиҳати ҳифзи солимии ҷомеа ва пешгирии бемориҳои сироятӣ анҷом дода мешавад. Пайваста безарар гардонидани кӯчаҳои марказӣ, атроф ва дохили биноҳои маъмурии хизматӣ аз ҷумлаи чорабиниҳоест, ки имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти эҳсонбои ноҳияи рӯдакӣ амалӣ мегардад. Ҳамчунин аз тарафи шахсони саховатпеша ба оилаҳои ниёзманд маводи ғизоӣ ва маводи тиббӣ расонида шуда, аз ҳисоби ҷамоат бошад ба истиқоматкунандагон ниқоби тиббӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ тақсим карда шуд. Бояд қайд намуд, ки аз ҷониби соҳибкорону шахсони ватандӯст бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти эҳсонбои ноҳияи рӯдакӣ сохтмони иншоотҳои ҷашнӣ бо суръат идома дорад. ҳамзамон деҳқонону хоҷагидорони ҷамоати деҳоти эҳсонбои ноҳияи рӯдакӣ дар майдони 33376 гектар кишти фолизӣ аз қабили ҷуворимака, карам, зағир, шолӣ барвақтӣ ба роҳ монда, дар таъмини амнияти озуқавории саҳмӣ арзанда мегузоранд. Муҳаммад Муъминзода, мақсад барои барномаи иттилоотии Ахбор. талаботи аҳолӣ бо ниқобҳои тиббии муҳофизатӣ аз ҳисоби истеҳсолкунандагони дохилӣ таъмин карда мешавад. дар маркази ҳунаромӯзии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен низ духти ниқобҳои тиббӣ ба роҳ монда шуд. гузориши хабарнигорони мо. духти ниқобҳои тиббӣ дар 3 нуқтаи маркази омӯзишии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен роҳандозӣ гардид. Маркази омӯзишӣ дорои мошинаҳои муосири дӯзандагӣ буда, дар он барои духти ниқобҳои тиббию муҳофизатӣ шароиту имкониятҳои лозима фароҳам оварда шудааст. мувофиқи дастуру сипоришҳои роҳбарияти давлат ба хусус пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ба қайд гирифта шудани ин касалӣ дар шаҳри Панҷакен дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен мо тасмим гирифтем, ки нуқтаҳои духти ниқобҳои тиббиро ба роҳ монем. тибқи иттилоъ дар як рӯз аз 3 то 4000 ниқоби муҳофизатии яккарата ва бисёркаратаи бо маҳдули нуқра омехта шуда омода карда шуда барои таъминоти дохилӣ пешниҳод карда мешавад. ниқобҳои тиббие ки мо дар донишкада тайёр мекунем бо маҳлули
оби нуқра тайёр карда мешавад ки он барои 24 соат пешгирӣ кардани касалӣ ҳамин ниқобе ки ба оби нуқра тар карда шудааст мусоидат мекунад ва мо ҳаракат мекунем ки тамоми ниқобҳо хоҳ яккарота бошад ва хоҳ чандкарота бошад бо анами маҳлули оби нуқра тайёр кунем ва дастраси шаҳрвандон гардонем. бояд гуфт ки ниқобҳои тиббӣ барои табибон ва дигар истифодабарандагон дар гузашта аз дигар коргоҳҳои дӯздандагии кишвар ворид карда мешуд. маҳлули нуқра хусусияти зиддивирусӣ дорад. аввали маротиба ин моеъро дар академияи илмҳо истеҳсоли маҳлули нуқраро бароҳ монданд ва мо аз истифода маҳлули нуқра аввали маротиба дар муассисаи таълимӣ дар донишгоҳи омӯзиши тоҷикистон дар шаҳри панҷакент, дар кори технология ва инноватсион дар шаҳри панҷакент, дар коргоҳи дӯзандагӣ истифода аз маҳз аз ҳамин маҳлул истеҳсоли ниқобҳои ҳимовиро дар ду нав бароҳ мондем. ёдовар мешавем ки то ба имрӯз дар се коргоҳи дӯздандагии донишкада ва коллеҷи технологияи инноватсионии донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент беш аз 30 000 дона ниқобҳо духта ба сокинони 14 ҷамоати деҳот ва маҳаллаҳои шаҳру ташкилоту муассисаҳо ройгон тақсим карда шудааст. маркази омӯзишии донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент бо корхонаи дӯзандагии ҷавонии шаҳри хуҷанд ҳамкорӣ дошта ҷиҳати зиёд намудани духти ниқобҳо тадбирҳои муассир андешида мешавад. то имрӯз зиёда аз 6000 дона ниқобҳои тиббӣ ба шаҳрвандон ба хонаи муассисаведон ба ташкилоту корхонаҳо ва маҳаллаҳои шаҳр ба маҳаллаҳое ки мардумони ниёзманд зиндагӣ мекунанд ройгон тақсим карда шуданд ва дар оянда ҳам ҳамин иқдомро мо давом медиҳем ки бигзор ки мо кӯмак расонем ба он шаҳрвандоне ки имконият надоранд ки ҳамин ниқобҳои тиббиро дастрас кунанд. масъулон дар оянда ният доранд ки бо дигар корхонаҳо коргоҳҳои дӯзандагии ҳамкориҳоро хуб бароҳ монда тибқи талабот духт ва истеҳсоли ниқобҳои муҳофизатиро зиёд намоянд. дар озмоишгоҳи муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти тиббӣ профилактикӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мутахассисон пайи омӯзиши вируси мазкур буда дар баробари ин барои манотиқи гуногуни шаҳру ноҳияҳои мамлакат мутахассисони вируссинос ё худ эпидемиологро омода менамоянд. гузориш дар ин хусус. аз оғози хуруҷи зукоми намуди COVID-19 бо дастур сипоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои ташкили ташхисгоҳҳои бузургсологӣ оид ба пешгирӣ ва табобати зукоми намуди COVID-19 дар пойтахти мамлакат ва шаҳрҳои бохтару кӯло ва шаҳри хуҷанд масъулияти роҳбарият ва мутахассисони муассисаи давлатии илмию тадқиқотии тиббӣ профилактикии тоҷикистон дучанд гардид. имрӯзҳо аз ҷониби ин пажӯҳишгоҳ ҳудуди 20 нафар кормандони озмоишгоҳҳо аз шаҳрҳои хуҷанд, кӯлоб, бохтар ва шаҳри душанбе ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. ин нафарон пас аз як ҳафтаи омӯзиш бо маводи ташхисӣ ва лабораторӣ таъмин ва ҷиҳати муайян намудани ташхиси гирифторони зукоми намуди COVID-19 ба минтақаҳои худ сафарбар карда мешаванд. Наша лаборатория занимается вирусными инфекциями и особо опасными инфекциями. озмоишгоҳи мо асосан ба тадқиқоти вирусӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. имрӯзҳо норасоии мутахассисони вируссиносиро ба инобат гирифта мо ин таснимро рӯи даст гирифтем. зеро зарур аст ки барои мубориза бар зидди ин беморӣ теъдоди нафаронеро ки бевосита дар озмоишгоҳҳо бо ин беморӣ кор мекунанд зиёд намоем. барои муқобила ба ин вирус пеш аз ҳама бояд фаъолияти ташхисгоҳҳо ҷоннок карда шавад. ҳадафи асосии роҳандозии озмоиши мутахассисони соҳаи вируссиносӣ ҳам ки дар шакли ҳам амалӣ ва ҳам назариявӣ сурат мегирад аз ҳамин иборат аст. ташкили ин омӯзишҳо имконият медиҳад ки минбаъд ташхисҳои зукоми намуди COVID-19 дар худи маркази вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар аз тарафи табибони омӯзишдида анҷом дода шавад. дар ин муддати 5 рӯз масъалаҳои бехатарии духтурон ва лаборантҳо ва дуруст гирифтани маводҳо барои ташхиси COVID-19 дуруст кор кардани бо усули занҷираи полимеразӣ дар лаборатория омӯзонда мешаванд. мо ин шабу рӯзҳо шоҳиди бевоситаи фидокориҳои табибони тоҷик аз ҷумла мутахассисон ва вируссиносони муассисаи давлатӣ пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии профилактикии тоҷикистон ҳастем ки 4 моҳ боз фаъолияти шабонарӯзӣ доранд ва ин ҷаҳду талоши онҳо барои сиҳатии сокинони мамлакат ҳоло ба сӯи баландтарин қуллаи мубориза яъне ғалаба бар ин беморӣ идома дорад.
با رعایت طلبات بهداشتی در انشاءات گوناگون نوبنیادشونده پایتخت مملکت شهر دوشنبه کارهای ساختمانی ادامه داشته در این زمینه بیش از 1000 نفر ساکنان از گوشه و کنار مملکت به کار جلب گردیدند. عین زمان در اساس قرارهای رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در 255 بنا و انشاءات استقامتی و معیشی و خدمترسانی ماموری و غیره کارها اجرا شده ایستادند. گزارش خبرنگاران ما. جلب تکنیک و مکانیزم ضروری و سفربر نمودن متخصصان صاحب تخصصی ساحه معماری اجرای همه‌جانبه طلبات نقشه تصدیق گردیده را تامین می‌نماید. این روند در شهر دوشنبه تحت نظارت قرار دارد و به صفت کارها اهمیت اولین درجه ظاهر کرده می‌شود. در شرایط به عمل آمده یعنی خروج بیماری سیرویتی نوی کرونا ویروس در سیاره، طلبات هیگین شخصی و استفاده لوازمات حمایوی از جمله نقاب طبی حتمی میباشد، بخصوص در جای‌هایی که آدمان کارها را در همبستگی یعنی با کمک یکدیگر اجرا میکنند. در رفت انجام کارهای ساختمانی نیز با نظر داشت این در اساس طلبات شهرداری، سرریاست معماری و ساختمانی شهر دوشنبه روند اجرای طلبات مورد نظر را تحت نظارت قرار داده، شرکت‌های ساختمانی در پایتخت فعالیت کننده را موظف نموده است. انشاء ساختمانی که این حال ما در اینجا حضور داریم از دو بلاک عبارت بوده. بلاک یکم از در اوشیانو یکم از قسم شمالیش مهمانخانه با اینوبت گرفته شده، در قسم جنوبش در اوشیانو یکم و دوم مرکز سودا و خدمترسانی و در اوشیانوی بالایی خانه استقامتی با اینوبت گرفته شده است. انشاءات از 16 اوشیانو عبارت میباشد. این زمان ما در سطح اوشیانوی سوم قرار داریم. کارها با مرام رفته شده. در دو بلاک ساخته شونده 52 کارگر فعالیت می‌کنند. ساختمان از طرف ساختارهای داخلدار امروزه رفت کارهای ساختمانی و صفت کار تحت نظارت گرفته شده است. در زیاده از 250 انشاءات گوناگون تعیینات که با جلب بیش از 1000 ساختمانچی بنیاد شده ایستاده‌اند، این طلبات جاری بوده هر یک کارگر پیش از وارد شدن به منطقه ساختمان و بعد انجام کار دستان خود را با استفاده از مواد آنتیسپتیکی بی‌ضرر می‌کند و از جانب کارفرما با نقاب تامین کرده می‌شود. یک سال این جانب در ساختمان انشاءات استقامتی که در دورش کوچه پولادی و میرزا ترسونزاده ساخته ایستادند فعالیت کرده ایستادیم. ما ساختمانچیان از تمام گوشه و کنار مملکت در ساختمان‌هایی که در شهر دوشنبه رفته ایستاده است با جای کار و معاش خوب تامینیم. با جای کار که تامین هستیم سطح زندگی هم خیلی هم بلند و ساز است. تنها در کوچه میرزا ترسونزاده ساختمانی بیش از 10 بنا و انشاءات تعیینات گوناگون اساساً بناهای بلندآشیانه استقامتی ادامه دارد. طی سالهای اخیر به بنیاد بنا و انشاءات ساحه اجتماعی خاصه معارف و تندرستی از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه توجه ظاهر گردیده در فراورد همگی 3-4 سال اخیر در این سمت پیشروی‌های نظررس به دست آمد. مشکلات ساحه معارف و تندرستی در پایتخت قریب که به پورگی از بین رفته ایستاده است و در هر شهر و محله وابسته به شماره اهالی مؤسسه‌های نوی تعلیمی میانه عمومی و تا مکتبی بنیاد گردید و بنیاد گردیده ایستاده است. در برابر تدبیرهای اندیشیده شهرداری در سمت مورد نظر سهم صاحبکاران از جهت تامین شرایط ارزنده علم آموزی خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی نظررس است. در اساسی دستور سپارش‌های اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مؤسسه تحصیلاتی که از طرف صاحبکار وطنی اکبر غلاموف در کوچه میرزا ترسونزاده واقع در شهر دوشنبه بنیادش ادامه دارد. برای 1280 نفر در یک بست پیش بینی شده است. این زمان در انشاءات کارهای ساختمانی از جمله در بلاک ا کارهای آهن و بتونی بالاپوش‌های و در بلاک ب باشد کارهای کشتنی در چهارم آشیانه رفته ایستاده است. در ساختمان زیاده از 50 نفر کارگر کار میکنند. دسترسی به تکنیک و مکانیزم ضروری و مصالح ساختمانی که اساساً در کارخانه‌های وطنی استحصال کرده میشوند باعث پیشرفت کار و تامین صفت‌ناکی آن میگردد. این است که در این روزها کارهای ساختمانی چون هر وقت از روی نقشه قبلا تصدیق شده در همه بنا و انشاءات نوساخته شونده پایتخت اجرا می شوند. امکانات فراهم نموده حکومت مملکت و دستگیری
پیگیری و توجه راهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از طرف شرکت‌های ساختمانی ثمرناک استفاده گردیده از جانب آنها بهر تامین زیبایی در پایتخت و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان سهم گذاشته می شود. صدرالدین سراجی نهرینی کریم برای برنامه اخبار. امрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво аз ҳисоби алафҳои худрӯӣ идома дорад. Дар ноҳияи бахши вилояти хатлон 60 хоҷагии деҳқонӣ ба чорводорӣ машғул буда бо татбиқи таҷрибаи пешқадам хушдодкунии чорворо ба роҳ мондаанд. Барои ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво кишоварзони ноҳия техникаҳои соҳавиро низ ҷалб намуданд ва ин навъи хӯрок ҳам дар шакли беда ва ҳам дар шакли тойбанд захира карда мешавад. гузориши гулчеҳраи Саттор. яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ки рушди он барои иқтисоди миллии тоҷикистон ва таъмини амнияти ғизоии мамлакат натиҷабахш аст соҳаи чорводорӣ мебошад. ин аст ки таваҷҷӯҳи хоҷагидорон ба ин бахш бештар буда чорводорон кӯшиш менамоянд ки саршумори чорвои хурсдодро ба маротиб зиёд намоянд. дар ноҳияи бахши вилояти хатлон 60 хоҷагии деҳқонӣ ба чорводорӣ машғул буда бо татбиқи таҷрибаи пешқадам хушдодкунии чорворо ба роҳ монданд ва ин насль низ дар хоҷагиҳо зиёд мегардад. тибқи дурнамои пешниҳоднамудаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти хатлон мо имсол бояд 33655 тонна ошоки дуруст ҷамъоварӣ кунем. мо дар мавзеи оқмазори ноҳияи бахш ки хоҷагии чорводори ноҳия қарор дорад ситоди доимамалкунандаи ҷамъовари хушок амал мекунад. хоҷагии ҷамъоварии чорводори ноҳия яке аз хоҷагиҳои калонтарини чорводории моли майдаи шохдор ба шумор рафта таи 30,000 моли майдаи шохдор дар он мавҷуд аст. имсол хоҷагии чорводори ноҳия зиёда аз 12,000 сар бараву бузола ба даст оварданд. мавриди зикр аст ки баҳори имсола сербориш омад ва азиру алафҳои табиӣ низ дар доманакӯҳо хеле зиёданд. имрӯз хоҷагидорон бо истифода аз имконияти дар ихтиёр доштаашон ба ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво машғуланд то аз фаслҳои тирамоҳу зимистон чорво беталаф бароварда шавад. бо назардошти он ки рушди соҳа дар таъмини амнияти ғизоии мамлакат нақши муҳим дорад хоҷагидорон аз тамоми имкониятҳо ба таври самаранок истифода менамоянд. барои ҷамъоварии хӯроки чорво имрӯз тамоми техникаҳои соҳавӣ пурра ҷалб гардиданд ва ин навъи хӯрок ҳам дар шакли беда ва ҳам дар шакли тойбанд захира карда мешавад. дар 60 хоҷагии чорвопарварии ноҳияи бахш барои аз зимистон беталаф баровардани 64,000 моли майдаи хоҷагиҳои чорвопарвар ҷамъоварии саривақтии алафҳои табиӣ барои захираи хӯроки дуруш ва баландбардоштани маҳсулнокии чорво бо маром идома дорад. илова ба хоҷагиҳои хурди чорвопарвар ҳамчунин дар ноҳияи бахш ду хоҷагии ҷамъовӣ низ самти фаъолияташон ба соҳаи чорводорӣ нигаронида шудааст. хоҷагии ҷамъовии чорводор яке аз чунин хоҷагиҳоест ки деҳқонони соҳибтаҷрибааш дар ин самт мактаби худро доранд ва муваффақ ҳам шудаанд. дар хоҷагии чорвопарварии чорводор беш аз 30,000 моли майда парвариш карда мешавад. ин хоҷагӣ дар ихтиёри худ 27,000 гектар замини чарогоҳ дорад ва бо назардошти он ки алафҳои худрӯй имсол хеле зиёданд моли майдаи хоҷагӣ дертар ба чарогоҳҳои тобистона равона карда мешавад. айни замон дар хоҷагӣ ҷамъоварии хошок ба таври муташаккилона идома дорад. ҳамин шабонарӯз 100 тонн зиёд мо ҷамъоварӣ кардагим. нақша дорем ки таги 1000 тонн 1000 ҳам зиёдтарак ҷамъ кунем. алафҳои табиӣ барои зимистongузаронии хӯроки чорво бемалол аз зимистон мебарорем 3-4 моҳда 100% мерасад захираи мо. 5 техника имрӯз кор кардаст. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шаклҳои хоҷагидорӣ дигар гардиданд ва ин мазраъҳои сабз аз он шаҳодат медиҳад ки деҳқонони соҳибтаҷриба имсол барои захираи хӯроки дурушти чорво имконияти мусоид доранд ва аз ин имконият истифода
истифода бурда ҳам сатҳи зиндагии худро боло мебардоранд ва ҳам дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти гӯшти саҳм мегузоранд. бо мусоид омадани боду ҳаво ва боришотҳои пай дар пай хеле ки алафҳои табиӣ зиёд ҳастанд, мо имсол тасмим гирифтем ки таи 40 000 тонна хошоки дуруст ҷамъоварӣ карда захира намоем. дар ҳамаи хоҷагиҳои чорводор аллакай ситоди доим амалкунандае ки шабонарӯзӣ амал мекунанд ташкил карда шудааст. аллакай таи 12 000 тонна хошоки дуруст ҷамъоварӣ карда шудааст. мавҷуд будани техникаҳои замонавӣ ва имконияти мусоид барои чорводорон дар ин ноҳия боис гардидааст ки ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво саривақт ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. хоҷагидорони ноҳия илова ба чорводорӣ ҳамчунин ба кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ машғуланд. ба 6500 хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия майдони зиёда аз 16 000 гектар замини корами обӣ вобаста гардидааст ва аз ҷониби саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ин қитъаҳои замин самаранок истифода бурда мешавад. таъсиси хоҷагиҳои инфиродӣ ва деҳқонӣ ба он боис гардидааст ки ҳар қитъа замин оқилона истифода гардида деҳқонон баробари таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти бо сифати кишоварзӣ ва фаровонии бозорҳо ҳамчунин иқтисодиёти хонаводагии худро низ мустаҳкам менамоянд. идомаи ахбор. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 бо ронандаҳои воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва суҳбатҳо гузарониданд. гузориши хабарнигорони мо. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо ҷиҳати таъмин намудани дархосту ба қайдгирии воситаҳои нақлиёт, ташхиси техникӣ ва муроҷиати ронандаҳои воситаҳои нақлиёт фаъолияти густурда доранд. дар баробари ин корафтадагонро мебояд дар ин вазъияти ба амал омада барои пешгирӣ аз паҳншавии COVID-19 пӯшидани ниқоб қоидаҳои беҳдошти шахсиро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ки тавсияҳои Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ мебошанд қатъиян риоя намоянд ва дар ин маврид аз тарафи кормандони раёсати зикршуда дархосту муроҷиати онҳо оиди воситаҳои нақлиёти худ пурра таъмин мегарданд. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ пай дар пай чорабиниҳои мақсаднок гузаронида ронандагоне ки қоидаи мусофирбариро вайрон менамоянд ва аз меъёри муқаррар гардида зиёд мусофир мегиранд нисбати онҳо чораҳои зарурӣ андешида мешавад ва ба ҷазои маъмурӣ ҷалб карда мешаванд. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба диққати ҳамаи ронандагон махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар мерасонад ки ҳангоми сафар намудан ҳатман ниқоб истифода баранд ва мусофиронеро ки ниқоб надоранд интиқол надиҳанд. зимни наворбардорӣ аз якчанд нуқтаҳои ба қайдгирии раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардид ки кормандон баҳри пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нави COVID-19 қоидаҳои беҳдошти шахсиро риоя карда дар қабул ва муроҷиати ронандаҳои воситаҳои нақлиёт машғули коранд. шӯъбачаи ба қайдгирии воситаҳои нақлиёт ҳамарӯза пурра фаъолият намуда ҳар рӯз зиёда аз 200 нафар шаҳрвандонро оиди гирифтани аломатҳои қайди давлатӣ қабул намуда истоданд. махсусан дар шӯъбачаи ба қайдгирии имтиёноти шӯъбаи амали маъмурӣ ба расмият дарори сертификат шаҳраки бехатар ва дар 5 шӯъбаи назорати техникӣ ва дигар шӯъбаҳои раёсат кор дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. кормандони шӯъбаи назорати техникӣ раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳама нуқтаи ташхиси техникӣ пурра кор фаъолият намуда истоданд. ҳамзамон кормандони пойгоҳи автоматикунашудаи марказ барои қабули шаҳрвандон пурра омода мебошанд ва ҳамарӯза кору фаъолият доранд. бояд гуфт ки имрӯзҳо кормандони ин ё ҷиҳати солимии ҷомеа саҳм гузошта истоданд. тибқи тавсия ва талаботи ҷорӣ гардида аз ҷониби Иститоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавируси нави COVID-19 гаштугузори шаҳрвандон дар кӯчаву хиёбон ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо ниқобҳои муҳофизатӣ ҳатмӣ гардида шаҳрвандонро мебояд пеш аз ҳама барои эмин нигоҳ доштани худ ва дар хатар нагузоштани дигарон ин қоида ва тавсияҳои табибонро қатъиян риоя намоянд.
бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи носири хусрав ҷавонони фаъоли ноҳия дар корҳои безараргардониву фаҳмондадиҳӣ оид ба пешгириву пайдоиш интиқол ва паҳншавии коронавируси нави COVID-19 фаъолона иштирок намуданд. Ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби сокинону соҳибкорони саховатпеша нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа амалҳои хайру эҳсонкорӣ анҷом дода шуд. гузориш дар ин хусус. ҷавонони ноҳияи дурдасти носири хусрав ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа бо дастовардҳои илмиву истеҳсолӣ ва варзишӣ дар фазои сулҳу суботи сартосарии кишвар бо маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат менамоянд. Ин навбат тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон вобаста ба пешгирии паҳншавии коронавируси нав COVID-19 бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи носири хусрав ва дигар бахшҳои марбута як гурӯҳ ҷавонони фаъоли ихтиёрӣ дар амалҳои безараргардониву фаҳмонидадиҳӣ ширкат намуданд. Ин тадбир таҳти унвони мо ҷавонон баҳри солимии ҷомеа муттаҳидем бо усули хона ба хона дар якчанд кӯчаву маҳаллаҳо вобаста ба дастуру тавсияҳои табибон ҷиҳатириояи ҳатмии қоидаҳои гигиенаи шахсӣ дар хона, тамизкорӣ кардани ашёҳои бисёр истифодашавандаи рӯзгор, ҳангоми ба кӯча ва дигар маконҳои ҷамъиятӣ ворид шудан ҳатман истифода бурдан аз ниқоби муҳофизатӣ ва дигар амалҳои поккорӣ бо сокинон суҳбату вохӯрӣ намуда, ҳамчунин ба онҳо ниқоб ва маводҳои иттилоотии тақсимотӣ дастрас намуданд. Як гурӯҳ ҷавонон дар маҳаллаҳо бо сокинон корҳои тарғиботӣ гузарондем ва дар онҳо маводҳое ки лозима ҳастанд тақсимот намудем. Дар ин баробар аз ҷониби шуъбаи дезинфексияи профилактикии ноҳия якчанд хонаҳои истиқоматии сокинон бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи маҳлулҳои зидди вирусӣ амалҳои безараргардонӣ анҷом дода шуд. Инчунин бо саҳмгузории ҷавонони ҳимматбаланди ноҳия ки ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд ба оилаҳои ҷавононе ки имсол аз аввалинҳо шуда барои адои хизмати ҳарбӣ ҳозир шуданд як миқдор маводҳои ғизоӣ дастрас карда шуд. инчунин барои сокинони маҳал ниқобҳои тиббӣ ва маводҳои иттилоотӣ тақсимот карда шуда истодааст. Инчунин навазкароне ки дар давлати баҳории соли 2020 ба хизмати ҳарбӣ бо хоҳиши худ равона гардиданд, волидайни онҳоро барои тарбия намудани чунин фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва содиқ будан ба ватан ҳавасманд намуда ба онҳо тӯҳфаҳои пулӣ ва хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. Дар идомаи корҳои эҳсонкорӣ бо ташаббуси бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ноҳияи носири хусрав, сокиноне ки имсол нияти зиёрати хонаи Каъбаро доштанд, аз ҳисоби маблағҳои пасандознамудаи худ ба якчанд оилаҳои ниёзманд маводҳои аввалияи ғизоӣ тақдим намуданд. ҳаҷравандагони ноҳияи носири хусрав тасмим гирифтанд ки аз пасандозои намудаашон ба оилаҳои ниёзманд, эҳтиёҷманд, маъюб дошта як миқдор маводҳои хӯрока ба 15 оилаи ниёзманд тақсим карда дода шуд. Инчунин бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷравандагони ноҳия аз пасандозои худ ба миқдори 20,000 сомонӣ ба суръатҳисоби махсуси рушди ноҳияи носири хусрав ворид карданд ки ин иқдом мин баъд низ идома дорад. Тибқи иттилоъ айни замон дар ноҳияи носири хусрав зиёда аз 15870 нафар ҷавонон зиндагӣ ва кору таҳсил намуда ба таври ҳамешагӣ дар корҳои ҷамъиятӣ ва иқдомҳои созандаву ободкорона фаъолона ширкат намуда саҳми муносиби худро дар рушду нумӯии маҳалли зисти худ ва дар маҷмӯъ Тоҷикистони соҳибистиқлол мегузоранд. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи носири хусрав барои барномаи ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии